na mesia no hey enne de besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho bua de wo hu woni mi ye bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa ekraketwa bi nanka minya hwai ka fefe capsules awrade na medana se se manhia sa duro ya enka medwonso wia ne nsufita bi di akire say obi wo haw mu obi wo amane mu nufi animu na me pamade nusuba no nete eja kra o wura nufi abesu ja kra o ma nsu bi nti ma ya ade se ma je na tana de nto kasa njira minim sasa ma ase no mu eya ba akọ ana ma ase koka gum e hye abufuo e ma mi kun na mi nufi me kwa aso nti mi kun nti wo twem se mba no obebo me musumi nim ti me ba ya no frɛfrɛ ni nua ma no wo fa ase fo no mo ka kire me se melia ni mi kun to odi matem no sa afrɛ wo mu wo frɛ mo ko dem no se tambe na melia edi matem ana me kire se wo fa ase asumasi ene asumasi na de koto ayefro nim se wo di matem ni nyina mi kun nte de me kana se o ko bi sa ayefro no ewu sa me boa na ase ni nua ba nde asembe to na nim e ma na ka kire me nya ho no wo tie wo mo se enya no kore ene na wo tie ene to share me so oh ene papa mani so na ade asan papa mani so a bruwa obo he mani so kwa na obo o so me o kamen sa o so wa to o kamen sa mi enu bom se ya so am pese obebo ni bi to o kamen sa mi enu bom se bi wa ne wa samase agu enti o samase oba besia na o si me so ana o de twede nhihye mani hu se ya enti o ye no mpata ya na ade eche enti mi di na tema bi kan melia no obo wa the bruce no bo mani so se ya Akoma do bo mani so mi gina ho so so no wa ye ne nsa ne se wa ye ne nsa no be bruce no bo me ana chese wa bra no wa ye ne nsa ne se wa ye ne nsa ne se no de bo mani se no de bo mani se ya ti mama nim nyina ye de ehonho no ti mi di na tema bi kan melia no ana sada no anajo no melia no krim ugu form na wa de twede e mema mo buru mo yirenum shame na mo ne mo yonko fo memo ma ye metwe nkoko mo ne wa mo nkoko na mo nyan ma no mo ne wa mo ko no mo ne mo yonko mema enkoko emos wa yeyere wo so wa eye akosia wo yonko mema se de ye ma ne eke ye no kra de a ene ye ne mema nkoko ana ne o mpata ye ti mi di na tamana melia ne ye de ekoi nti ade chiya na mkobo Pentecost sofo amane sesere okwe ti mkobo na amane no na sofo no so ko bo na amane o be frɛ nipa no kan na akasa ansa ti mko frɛ no se wa frɛ no na akasa ansa na o be frɛ yemi to o frɛ no okoye no fi ho ba no pa no na me ba we ni hyemachi 4 months me pra oduru ya na ai woko kama asama kire sofo no hweme de me ya na me nye sofo no hweme to kan sa na mse ya me de minim se asasi su de yankopo asi na mu ni sofo ye nyina ya sofo no nti tu na nim se be ya obe flo akasa chontu se de obe ya na obe ye de me de ndie me mfa ho ti me bia ma no kan sa na sa be to share me so sa papa mani so na no ofase ye fe no maame ama wona be sane we firi machi ende na ya anopa ona be sane we firi machi ano so obomia mani so omufie ya abrosan atwede bi wo nti atwede no na ode me kwatwere ho no bo mani so papa mani so na wo fa asefo ni tiatiam mema mro to mo tiatiam mema bi ama galani bi galamse ni bi no wo fio o ba no hwa ani soso bi kuno wo na to twene baabi no ko pe ne baabi ginae wo papa mani so na sane se bo mani ma na manim nyina muntu na mehwim nyina tumuja na ne wo fa asefo maaya no so mu twe me na omde me kwahye omde me no tumi eno ya bura toso mi no bura toso mi no enti omde me kwahye dem na wo pie kwa abonte no omse me nkoboku nso hene amane nkoboku nso hene amane na police station wo ya sa no nkoboku nso hene amane na wo ya buru ni na wa kwa report ama police mama aburo ni mi enu nyina wa report ama police acho debi die ntia ma nya bibia eye kunuburo eye awade mu ntokwa eye awade bi ntokwa sim mebua maybe obumia na me ko se me ko ye case na me kase o mo bisam na me kase minimi kuna
almost say our some de Jaina Monka ni fie police ni bena kasa na omakasa wo police station be ma buru amu onima wo na wani ya na monka ni fie na we our lesem ja na police station ayi mankraso police station me Akoma FM me da etoso num 5th May Debbie Sabrey na 5th May no na ye maami bi ekwa awo so na me maami bi makweduku na okọ awo so na okọwo nti wo ye no ba epie ye no na hye se anye bema na eye baba baba no na omu hwemu anom se yebetu ne din ye wo ne kwasiada fo bia oba ya akosua ana akos bema ya akwasi Akoma FM na wo mu didin no bi eka ho because baby a ye kokọwo me no na ye baby a ye enwan nti nwan buonum ene ye wo mi ansa na ye de me ko hospital nti se me ye bema ke bi omutu Yesu bedin na me koya na oba no nko ade na e wo se efre me Mary na omode Mary ne mame na me papa edene de ade so na ebeye Mary akosi ade nti ene eye mia nkasa me birthday na unim arewu sem wewo mu Akoma FM mia me birthday ye faith me no madofo me fans womo do me viewers me listeners womo na kai me say na ye me birthday messages from opano course na me no pay course bebrebe sa de no so no say na ye frame ya we me nkrofo how omo problems oda won na ma me refi cross na ye me birthday enti mo amokai me na mo de mo messages Mwatumi asisi ehunu se na eye me birthday na messages calls ahodo Akoma FM Kristo nyankopon onhira mo bebre medam wase many so messages no ene calls no a eba no wish me birthday messages eka ensem nkranhyesem enhiransem ede eguma bra boso no nyame onhira mo bebre many so papa eye ene eye me birthday no de minim ya meba ya oda hospital menana ya oda konfanoche abayere sabia little kwaku meneno ene edi me birthday no kire se me Akoma FM akra no live mempe se little kwaku obefrim enti se me di me birthday na me dedicate birthday ni nyina edi ama little kwaku ya obaye na ne tibia mu nye ne maame Cecilia de ne baye na ne tibia mu enye na akorai eje na ede awuo na adomfo ene yahwefo yetiefo ene yadofo maboa yen na muguso boa yen enu nti ene eye mawoda ene eye menana little Akoma FM enu nti na mekoso abawon kaye baby awo bia se support me na menye little kwaku enkwa na memfine kai medei na menim se wo support me sa kwan no so a na meje little kwaku nkwa me renfi me birthday no ebiem fit me bia no me amekai fit me bia no me amekai ye bayi ebaye na eya horehosem na eye ahometesem na eye osun edema me edema me team members me team ni nyina na eye rehosem Akoma FM ebra etiefo ehwebo ayen na ye de no koto hospital no ye nyina ye neji enu nti ene me dedicate birthday no ede ama little kwaku yegusua eboa enu nti sawodomia buame na yenhwe yebei emane ho ento no mobile money number no eye 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and Akoma FM
814 926 0599 814 926 and now 0245 301462. Mashafo ene metiefo omayade mabua ya muguso eboa monkosoa enhyemen munyam enei eye me birthday no na monfa eno enhyemen munyam papa medamase pi ne mom awie mi bisa wo se hwan ena watumi aso hwan na da fam a watumi aso ne nsa na wapagya no Akoma FM ba wiase hwan na da fam a watumi aso ne nsa na wapagya no menkyere obi a wahwe ase na waso ne nsa apagya no ne wapagya no e wa brabomo no so namo a obetumi akase asomesi na aboa me ama madru sampempenso yi metumi akase enipa bi abranya ntabo atema ono na edimiwura radio mu nti ono na aboa me edma bedru sese wapagya me menim se mensuma pagya wo bi na wo a wotie me hwan na wapagya no woni obi na wo adwumam wo kire no se de esi adwuma no na da Akoma FM na se woni ho a woni pakro no etumi aboa wo na wasi wanan wo bi sa ana adwuma no a wo mu no waje bibi akenten so waye se akokọ a wo hwane na wode waba ne taba mu di akata ne man so waye so wild se won pesa akoroma be chi no sa na waye de aye wadwuma no ana position na wo no wo nkire wo bia bibia mu na ukọ a hwan na ebeboa ayode ama wo adwuma na wo mu no hwan na wakire no adwuma na ni so ya woni ho obetumi ayede ama wo ni bisa wo hwan na waso ne mu apagya Akoma FM boyimo se wo bi a pagya wo bi obi pagya wo bi na obi pagya wo bi a obi a besere na etumi aboa ye nyina ama yenya ahoto medase ye papa enunti na megusu akakwa a mesin na me birthday no me dedicate birthday no ama little kwaku ene me ne abomu na de emma wani nji bebre ne se little kwaku honto no little kwaku honto no ene won share white won share white every say little kwaku ne honto no nanso eye wani je se little kwaku watiefo wahwefo aboa wa amasese little kwaku eda hospital na o hwe ne nkakra omo boa mako obi enim sa ayarehwe enye dakro ne de hwe ye hwe ne nkakra enti unya meye wodi a umfa usika maya umfa de ye de hwe little kwaku ene ye mako birthday on little kwaku na edie enti de okanyina no se fa wo de bra na me fansha na won fansha little kwaku and na refi ye Akoma FM ojuni sa how ne dos oba for boa na ye hwe little kwaku e ma ne ho ye de me refi me birthday dabi wo refi biem e fa me se rat e fa o aya just enwonwo na enwonwo se pa se na ye wo birthday na on kaye oba ye nyina adofo na afa na message si ba wo say eh na me kra ene eye me birthday na me say eh asam na no aye den enti mesra mo se ma ko eni beje na onu adwendwe ni be free ne so wa me so na adabo just a woboa number no ye 0245 30 14 62 0245 30 14 62 me pass 0599 814 926 0599 814 Yabano ono ne da ho no misra mo mo hwe de hye ne hwini mo etale ne ho na enye bete Akoma FM misra wo hwe nyina no na wo be mama akwani age no na wo be kai ne birthday no misra na wo sende ba na adwendwere ne so ye de enye sa o be jane na ba ko kem
obeda no ba ko o ke asaka de boyo Osman nyamisha obi this year obi this year nyamisha na nanguku da chemo nyamisha he sia no mo post na metia na o mo ya ma na ye obese so obese from me was start Akoma FM o mo ya de nyamisha sister Hetty no more sending birthday messages no nyamisha Mako adwuma wo ye nya adwuma ketewa wo enti se edu birthday say ya na wo kra wo nkaya esese epikai wo eyese time bia ye kai wo efise adwuma na wafa to ho so no enya adwuma ketewa asofofuo mu mpo archbishop fuo mpo enti menye se adwuma na wo ye no emu adwojo mu ateatea ema wo mu kra no omo ba omo anim no kra no adia asem omo ba be kan omo refi nanso se de obesi ate wanim obekrokro nipa mayi me bag mu sika wo me bag mu nyina maame wokunu ho kire no so kokunu ho mani kokunu ho ji me fa koye adwuma oba wo na wadwuma do so kan ho de na obetumi aye na wayi bag mu sika nyina na de amomo bo se adono kra de na mera ho obi ba ye na Mako sika wo ne bag nkakra bi o se Mako me pa chawo me ba beto ne ma me ba ya kromfo ahwimi sika wo ama me bia ene meka ha me nko bie maka ha enam se he me waka ha de ne se nya mea ene je se wura Mako ba Akoma ne de se wo ne na ekọ ne fie so wo de bema wo Mako se ne de wo bag mi ni mpacho ene je ne fafa ka akọ na wo wachi na wo de kọ na san kwaje we nyina wo gie no na ene your birthday na wo ankaya enti nipa ba akokra nkai nipa ba akobeka erade hirawo erade ma wa hoden wakoma pa wo de ye adwuma no erade ma wunyini nche na yenya wo so mfaso da bia ewo Yesu Kristo dimu amen let's go odaso misro de enkwa ne agie Akoma FM wo bia sese o me de geleto ko egu nkwa no fabra na yensom ne nyame be hirawo na yensom nyame be hirawo wampa yenkwa na hyanenso ema me say first story no eye Piwak natural the 3p garlic meshaba and afen so grow fine herbal tonic wonom ena aso asenia ye the first story no e de ebramo na ebia wonim say afen na yenua eti yenuanum onua TV afen no omodi atomo yanko Akoma FM ya na woyi edi atum amaye yanko na yene ya baba wa bi o wa say eni enkomo abapa memo ha ya na mam na pom te sen na me adumo yetio enawie awe de mbaya boko me ko ware be ma bi am na meneneti na ma wo mu ne me bibia wo na akwaware be ma no mbocho da bi start here me ne makuma akọ oklo bi so e fro of na so me ko na mko hu be ma na Akoma FM na meneneti no na nyinsen bai ma wo mu na e bia ye ntiminti be wie be kwai e ho na metime we mo operation we ka 15 million ye ka chere na wo de me ba santi na me maame obi ala tasem na sika bi wo ho na o se we ne maame fa ntua na aya maje no be ma no ho no na maame di sika ni tua e afi de ye ba fie me sola me komia me kulo 30 cedi na maame de ama me meduane a medie ni nyina ye keka bom na ese e ka 15 million ye be ka chere be ma na wo se ka ne do so ntin Akoma FM ni na echi nso osan ma di moja fla ani na echi na nso da ho no ma ise enso ha me ho ana me yare nti meslem mon kana monje ma me sika manna onda ne medua aso ni nyina no ba chan enti abrante no se ye friend saying kwabna dwumfo ofiri hene fnaso kwan be so na wo fa so hia no mene makuma akọ eho
menim ho mekuma ne woe na mekɔ Finaso sɛ mekɔ na makɔhwɛ no kakra ti mekɔ na Akoma FM ko hu no wo hene fa Finaso ho na mene ne tenae ko hu no na no one ne kɔtran sɛ enye wonu nti na akɔɔyɛ ne wakɔ hu no enti di asɛm na ɔka kyerɛ wo ma wo gyan wakuma no a wawo a wo kɔhwɛ no no ene bɛma yi ɛkɔtenae ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ me ɔne mbɛtena ɔbɛhwɛ me ana me so meka so ene mate na mene ne betena mene na ɛteɛ ɛwɔ ne fie ɔno ankasa wɔ ne fie a ɔte mene na ɛteɛ na nyinsen bae na mehwɛ ne suban na ɔntimi mboa me suban ban Akoma FM Akoma FM medidi kura agye sɛ ɔne me ko mebisa ne sika na ɔmfama me agye sɛ ɔne me ko ansa na ɔde sika na ma me otimi hwima tam ɔpɛ na ɔbɛfia ma me sika ta aduane adi nti nyinsen bae na mehwema ɔntimi mboa me nti me yɛ sɛ me de bɛma obi foforo boy ba ko nso ka kyem sɛ ɔpɛ me ɔno mbɛkɔ akɔhu na busuafo ya bi tobo u jampi asɛm no wo ɔhwɛ wo no nɛteɛ wo no nyinsan yɛ no ɔmfiu opia a ɔmantam ne ade na boy bi nso ka so ɔbɛhwɛ no yɛ dɛ menti ase boy bi ka so ɔbɛhwɛ me no na m ka so Akoma FM nyinsan ne bɛma no na me no ɔno mo matena na wahwɛ me ama me nso me ho atɔ me nti me ne boy nete no be 1 week time na me ma me frɛ me sɛ obi a friend sɛ me de ne nyinsan ɛkɔkyɛ nti wɔsle na ɔnje na ade ba do nti ɔka ɛkwa na me mpene so nti ma me bisa me sɛ ɛyɛ nokre na me sɛ ai ɛyɛ nokre ba me hwɛ ne suban na ɔmboa me nti me mfa nyinsan no ɛma no na ma me mɔka ya na me de nyinsan no ɛma no nti me ne na ɛtewa ma krai Akoma FM hospital ka ni ade koka en osi ontua ade ya ka ne doso enti wo shia brante no wo finance ho no a wo ka cho so opɛ wa wo ne no wo ka ya na wo sesa wo ne nyina na ne kɔtena ne dem bi na efie na boy ne team no ɛhɔ a nso na makuma ne te nyina yɛ te fie baako aha by oka so opɛ me no ne dem na meda sorry by ne nyina na ne yɛ te fie baako ne dem na meda sorry ubo wakuma no ama ne yɛ sɛ abrantie kwabena Akoma FM nti akuma ye wo na ne ti kurom ha ka ne ho asɛm kyerɛ me sɛn no wɔteɛ me pa cha makuma na akora edi adanse ɔno a na de boy na maame ɔno a ne boy ne kasa ya ma ɔde boy ne maame a me na me ne te nti wo ne tena di sɛn ansa na wo fafuro di be wine di be posome nsia ɛna me ne efafuro o ma wa wo fo hunu sɛ wo bɛsra wakuma no abɛhwɛ no no wa ba benya kunu wɔ fie hɔ bachan wo ka kyerɛ ma me no bachan mo te ase Akoma FM Debi unko school bacha Debi okay nti wo kokotu tena ne so wa bra wanyɛ wo ho ade bachan ade asɛm na ɔkan yɛ to ogutiri mu sɛ ma wutumi kohuri kɔda ne dem sa bacho afe na menu makuma na kɔ hɔ foforo nti no ɔkan sɛ ɔpɛ me no na me ka kyɛn sɛ mate mene ne betna so obehwe me no aboa me nko ade a ene mene ne betna aha nti mene na ete ho ekulumu ono makuma na wo hobi makuma na busuafo nyina wo hobi na ye mene ne ti Akoma FM sabra na mo 17 years wokɔ hwɛ wakuma no a wawo no a wokɔhia kwabena na wo 17 years bachai 17 years and I say 15 years 17 years now 17 years bachai okay enti ni wokɔ ne dem wo no so wa ehunu sɛ oba niema ana bibi ho wa ehunu bibi na wofo hu wo so o manage wo ho bachai enti 5 months now fefro before oba benyin san no de na onye obasabasa bacha Debi kire di ntia na onye obasabasa kire de na oye ma wo Akoma FM ono ane na yi misika ma me sen me sori anopa bi a 10 cedi
enyumre 10 cedi no de ama me na me da to aduane de ada ye be no aduane nso ofie no o mama na pesika nko ana enyumre de ano aduane ofie nti na me nyem ye de na onye me sa ba me nyem ye and o start say suban no na we ni aduane no a mbachan at the age of 17 be man ka so opa wo be ware na onso wo pa ware sa age no 17 years bacha da bio na wo pa ware na ni o se wo pandi eti na ati ase bacha o ka se Akoma FM amoide no de matu edwumam nti me ka tense se obebo ame nko ade a ene mate nti nya pe na wo pe no na mom adwuma no o ka se wo do betum nti na ma wo te ne se pe na wo se wo pe no wo te ase mbachan nti na wo no many abrio minsiri yo na wo no make my birthday no ho asem no a mesire ye no wonza minsiri biem edru adwuma ye serious nti many abre me bisa say at the age of 17 years na which say they my matured enough say metumi aye wife nti me power Akoma FM oh na wo power me bisa wo mbachan okay enti wonyem wie ye no ede na ode wo fa mu menyum wie no ojam honom kwara ko baby otimi ko han hotel no ne Maa Akoda obi ya no beba ma ne wase wukuru bahudu wa hard say ode di pass besi ono oba we nanam omoka me say oba onyem de wontimi nkoye hwe nti na menyi na na mamene to omoka bibia na mamene osora no pa me ko bisa ni ska na ne buafu me ko ka asembia na ne buafu no odi matem Akoma FM me awo ka me na me ba be wo no ode me ko to hospital ba ko obo ase eno ya ntimi mo ye de ya no mo ntimi ye omo de me ko ye no ho no ntimi anwo ho eno mo sa dem transfer ba hospital ba ko ye krom eno so ntimi anwo ho ansana omo de me ko be kwai ho na me ko tumi wo ye omo ye mo operation na omo ye mo operation omo se make 7 million ye fe na o de me ba ye beba sa operation sika 7 million na wo ka no ye beba so na mom ebra wunyin san ye no abrant ye Akoma FM san no koma no na wo ne twempra mbachan enti sabre na wo ne mema mienu ne twempra bacho mene ono metinde na mene ne ntwempana na branche ne be mu be ye den mene ne coin oni wan coin mene boy ne coin boy ben de mene ne nyeme ye your friend is saying kwa mene adwumfo ni din na waso obo ye nko mene ne coin nti awarija e bae mene ne jaye no ade awarija ye sister awarija ye ben mene ne mpacho mo kwaye mo wedding ni wan bacho wanye me wed Akoma FM sofu bia nhila mpacho mansa so me ya Mrs. Meka wani odi e wan me bacho mi shebi nti awarija ye ben na bae awarija ye ben na bae mene ne twempana no ena ye jaye ti ye jaye no 1 week time na boy ni hu mi no se obi a wonyem no bacha nti wonyem no woni ni jaye na wofu na nyaboso me bacho na afe na enya 1 month nti boy ba ko no wa hunu se onyem bacha debi to aso ho na mame nti mene ni jaye no ana boy no ehu mi no se obeware me odem be kwakoche na busuafo Akoma FM matime no betna batna woni musa wonyem bacha na woni musa wonyem bacha wo ka che boy ne sa wonyem bacha man kan che no ba echi ohun to aso na boy ne odi to aso ko nti mene ne ono tena be 1 week nti mene ne tena na nche na me ma me frɛ me se obi afrɛ ne se me de nyinsen e kwache nti opamcho on kan onje ne nyinsen ma no to okan no na me se me mpene to woni makuma na kan ya na me ka se mate so obehwe me nko ade a ene mate ena msade nyinsen Akoma FM na tama wo koshi asa be ma no nso se wo pe na wonim se wone kwabena dwomfo anyem bosome wan kan che be ma ono so ne wo da no wa hunu se na wonyem ohun de no hu ye because bosome de no wafu mai ohun ye bai brebe no hu yi
Minchese kula. Breben wo hu. Oni sa boy ne friend say second boy no. Ye feni Tijani. Tijani. Ti Breben Tijani be hu sa wonyam no wo fu na nya sen. Oben sa menyam no na me 2 months. Na ko 2 months. Okay. Akoma FM. Again na Tijani oye be ma obehun say wonyam ya waka kire. Me de minim kwankura fa so ye ba ono ankasa na ka kire me say we hu se menyam. Ana obisa me na me say aye no kre. No obisa say ono ane dia na say me de fili ba bi na baaye. Nto ya na me say ye no dia mi ntimi kan ho hwenkire no. So ono a obehwehwe mahu say eye ne dia na say enye ne dia dia. No oso ono kra de ne maame mo pressure de say onwo. Nti no nti eye ne dia enye obehwa akula no. Nti ono no ohwe me no ma msika ko hospital. O maame ba me krom kula bidi e hono mba week Tijani no. Ai. Si e hono na me maame frɛ me say obi se me de ni nsan e kwa chenti. Why na from maame o ka say obi obi frɛ me jumfo. E frɛ me maame say wode ni obi wo de ni nsan de ni nsan e kwa che. Nti won ka no onje na ade ma no. Nti ebra Tijani hunu sa wonyam no de wo wan ka nkere ne say ya be ma bi jomfo nyisan but wo ka kere ne say yo no ane de na wo pa wonye hwehwemu no ohu Akoma FM no so guso ana no wo hwe onyisan no Mbachan na Tijani no wonte fina sokro no so ote ho abi wonim jomfo onim no wonim jomfo so nim Tijani Mbachan ana kro ba akoso wo ko date mema mienu e wo ho sa ajo bema so din no Mbachan kro ba akoso na ko date mema mienu mema omunim wo mo ho omunim wo mo bai omunim wo mo se no mo kasa bai we nim Tijani ni nim boy no na wo Akoma FM na omunya free okay nti jomfo hu sa woni Tijani twempena Mbachan wa me won no so wa beje ne girl wa me won no nti wo o ka che maame na me maame e ka che me no na me mpene ti me maame ne makubare na kan ya na me se o maka de abate so obehwe me kwa de a ene matena msade nyinsa no man nti me maame frɛ boy na Tijani no e ka che ne se enipa na nyinsa ne ne de no abase obeje na de ono so kan no wa impunity so onim se nyinsa ne enya ne de nti no o kan no wa impunity ene ono so jaye Akoma FM ni jumfo no netia ana awo ebae nti me ba ebra wo tete wo hu free jomfo hu na ko Tijani ho no Tijani so wo so ahokotra ne dem se ba wafo bacha de no na ya den na metimekuma anam ho ba kuma no ho no a jomfo tie no bacha e ho na wo free sa ko Tijani ho koda bacha seriously Tijani dia woni na kwa nkotena te se dia na ne jomfo te da ma akumu no bacha ena wakuma no fia watim no kwa na jomfo tie bacha na jomfo hu sa wo sore Akoma FM Tijani ho no hu bacha Tijani gugu wo bi nyinsa jomfo nyinsa so ma no so ono dai bacha wono wo dai bacha Tijani one wo dai bacha egu jomfo ba ne so bacha enti jomfo report ma wo ma me se wo di ne nyinsa nkoma be ma foforo no ena wo sign back to jomfo bacha yo brebe na ne ye mojafra etie me wuye omo de he na ne omo ye mojafra sese me ma na etu emu de he jomfo no kira ya kwane a mo fa so ye mojafra no ya ye din etie me na Akoma FM na me wo maame mo no na maame mo ka se o onne ewo akola no ntimi nka se o kampo akola no nti ebia ekwan ebia be fa so be ma na tu esika na se bia memfa akola no emehwe emle o papa no onhwe no onhwe nanim nti me maame de akola ne ba fana so se o papa nhwe nanim me ba em no papa na de te wono mo nti emu no ka cha me se me mpesa obefa machi a me mienka ntam ana me ka se so ye sure se on fa machi dia Akoma FM santam ana o me ye di blade
etwa yensa na me yakabom na no ka se ofa machi a nsuo nanka enku no ofa wachi ade an nsuo nanka nsuo nanka mbacha eno so da hene mbacha minim bebe da na ka se onku no ana me so me ka se me so me fa na chi a ka amfa me hwias yey bema ma won so ka ade an me so me ka se me fa na chi a ka amfa me hwias na mo ni so biri mu sa abre no ana wodo afra mo ni Akoma FM wo ka kire mframa se me paache wo ka me nko a metimu o enfa me nko hwiase na passenger kan fa bo nko hwiase bema ma sabio etiefo mo npanche me wato wo nkwase adom na se wo hyebo a wo yi nkrofo firi mu e de wo nko a wo si ho na ka ban me paache wo private car bacha dabi wo hwi wan kasa ka bacha dabi ka ban na ya wo fro me for passenger car obi papa wo bi nua bema eye driver bacha wo bi nua bema obi breadwinner eye mate Akoma FM Akoma FM enkrofo maame ne enkrofo papa ene enkrofo yerenom ne enkrofo kununum ne enkrofo ma wo mo hwe wonom nursing university JHS senior high school o mu sua de pam de wo mo timo bie bacha kan fa mo nkwahwe ase nenku o mo nyina meboa sister asem na wo keka no wo dwene ho sa da no a wo keka sa asem no wo dwene ho asa wo ka mi bisa ho me bacho eba mitimu once ena ma me kan ba utrimu once na okay di wanya brekra fa anwe ne de wo ka Akoma FM ya na senye nitio bacha dabi okay nti eno no mo de blade na twitwa amonsa bacha okay nti mo wie ya no mo tafre ya na mo ye ne den ai be ma ne tafle okay hello good afternoon John for me ciao okay John for da ben na wo beba ma woni be ma mo jafra no yetimi akwatwitwam Ndi de body ya di da be. Mama. Yes. Akoma FM Mr. Dabai na wo beba na wo ne be ma mo jafra no yetumi akwatwitwam no obi aho ato no. Mama de. Ya nga ba ni ti kama ni ti da me juma ye no metimi de bye bye. Mi ti bye di enchire mu mama. Mi ti. Okay, no problem. Some Jafra ne de modi. Akoma FM Modi ade na ka mo ama modi mo Jafra. Okay. Ade na ka mo, ade na pushi mu amukodi mo Jafra. Ya na ni de sir. Oh, obetimi a kire mu. Ma ye hunu de kode ebia na oba no na wo hwa wonye faithful. Ade na si ye ma modi mo Jafra no. Ye pemu nchi. Mama, ni ko ni oba na yin na tie so ya de Aha. Oba na yin na tina na ayi ni fi na so number 3. Wo ko ni se na ayi ha. Aha. Ndi ayi na ni ya ka ni ko di finance. Ni ko di finance na ni be ti be ta wa ni kuro kumo. Eba na bi na ni fi. Ni na nko da ni bi ni pu de ni je dia e na ni shale. So dia fi. Ndi na ni ni ba na be na mi fi le fi o na ya ba. Ma ba ya ba ni inside. Na be na we do the 10 minutes ko be 15 minutes na mi se bi na ba. Oba na ni mo se na ba ni ma ni na bi bi sa le dai. Ama no ni dem de lai. Enti idama de say ni Saturday na madam bu bi say no wora ho ade. Na say madam bu no ho ade ya mekul. Enti e kwa ya ba no. Na ni se ka mekele ku bi. Enti mo te ni ya mo se me to ni sia ni. Ni se na ni sika ma no. E ba ya na o mo ka se ma dura ewe na sai bi. Ma dura ni ba ma fo ko bi ti. E mo ba no oba ayi no be na no e na ba do ni ni se
no na ba ni mama ni ni fi na mama ni ni sa na ga ba na ma do ni na ti yes mo ko bra mo ko ba bi mo ko ni na yi fa family ana di adina ya ti ni je mo tambu o da bi na ma ko fa ta ni ni na ba so ya so yo di ga what me ti je ni di ni ga fla so be ya and di ni zo mo ko ti na woni ma adwo atena ye no wan fa na chi da oh da bi enye mepacho mojafra no ensem a mokeka ye edi asem na aka ye edi asem no no so ka ye so me na try ke di ni ti di obekai bra okofa be man bra opie ya 10 minutes ansa wo ba ni nyina wo kai mojafra no amudi di asem na wo kan edi na wo kan ye ana yo bi ana yo ka ni bi ko o na ti di ya o ti ka o di ni na ka wa kai ne de won so de no e mo ni da na ti di na so ni ti o mi ni da ni na ti di na e so da e ho di ka da ya han ya fa ne sai enye nsu na nka oba no wa ha wose wose nsu na nka nku dabi so oboa asem na oka no oboa enye no kole yo ena won so ka wodi fine say eye nsu no edam ho kra no no so ye nsu enu nto won so pai sa won so fa na chi a nsu ni nku na free one no wa fa na chi muja ye ni na ya no ni na ya again because if you are any baba na ni ya ri ni na kura na sumani ni na kura na sumani diko ko so dem to yi to yi na na ma ja no ya kura ba ni ba ko so ya je ko ya so ba ni ni ko tsana je je ni din ja ba ya kan kan wo ba ya je ti na wo kasa ebi ka ma ja oba bia no life anyway Akoma FM ma ja oba bia ni ti na ga wa ni ma kura ni na ti le ti ye ti di ni ka fula na woni mi se ko ba ma hu a se ne ba ye bolo ya se na bi da se ne ba na hu no ti eti na ti ni na yi ke kuma ya ni na yi ke kuma ni la ma hu ni na yi ke kuma ya ni ti asem bi me ti ba ka na me ti me ka so ne me ni ma ni ni ti ni de mani nyina wo netie o kasa enti na wo ka asema sa wo ma me de ni de bewura mu na wo se ma adwo ye den o ma ja me wona ti ya enti ni no ta ga ba ni ya ni ti ya de ni ya no na me se wona me ti asie e no se baba ni ma ni e ti ni fi ne ti ni ya ba ku ti fi ne ti e no ni ya na so no ko ni ya ni wo wa se ga ke ni na mi ni ti no na se ga ni ni bi ya na to no de ma no na wa se ga ni ni ya de wa ko amma na ni na no wa na wo no abo akọ homa ni na ma bo ma ko homa ni I don't know if you're going to find out in the chance of the with bad person. Stop about me, like a bonus in 100%. How do you know? If the cool not to let you not be had nothing. Let's have the plan. enti na eye punishment na wo de ma no enti na ne ye mo yafra no yes every say that's why this person the man that can make banana make one thing and can problem because the money get me I catch me like thousands of money because that can be done well it 2 weeks ago no man no go clear it you know ma be all enjoy life you enti what regret to say oh yes am yafra no oh me ma dia to me can make that for my head what you say when wo sa woni ne ye mo yafra no oh me because me no okay enti yehwe na woni madwoa na wo ho na wo kofa atijane no mebua yeah okay ye bebe tijane na sam no eno no so na edi ade pa na woni madwoa tran no eye waya eti wonsuru mu eye oya pa oni madwoa na ngate mu ma mi ni da ni ko na me sia na bi sia ni so na bi sia ana mebua
me chese edi ade na maadwa ye ya eye wakona ya Tijani diane kwanza danten tijani diane kwanza danten semene yawo ema kura kekeketi ya mesuma simano ema kura mesuma simano badwa nina minka ganti ya minka ganti asemna baya na mafano se weka nini wakuma pa mu abotira ena mikaza ni kaje bi azna me haji na preso nini bi haji ni fa damu abotira obi ati ati na o se maadwa wa na ade ni ma mu ya yisi na wuti fi on ni ma ni gaji maadwa wa na ade mebo na chese ni woni maadwa nya nyae no san ko fa wo ankase wakora yes maadwa jira so ma me maadwa Mba cha obua. Na woni ni nyae na akwafa adwonfo. Mba cha obua. Na tewatime bua. Ya. Kano kre. Majo. Mba cha obua. Mimi ni ya la kofa sa boy no. Kileme, lima mina wo se na kino. Lima I on the baby to the back to the kano. E back to aka ho. Mimi ba no. Ai, yeso oba no. Mimi ba, ya mi ba, yeso bi ba. Ayo no ma adwa no. Oh. Majwa Mimi akamiti yano laka tie me pray say majwa no diania na wa sa bu boy ele na me na meka no ni ya wo eba abale ngai wa onna ka me na o ka majwa no me na kura no ko fikete tele onna ka no ma no ya tu ma jani no diania ni ya no te no ti wa to mo kan je bu ya kansu Udijebu na kansu. Omu dijebu no wa kansu. Na kansu dem na dimefo. Ni dimefo ntia. Me mara na ama na wo na mama ntia ka tan kan tele. Meba jira so ma me. Majwa kano okay. Abrantie na wonu ne nyem no ye hwan. Oyo o Kan horoso na aba se ona horoso. Me ba cha o kan se boy no we no bi. Abrantie no ye hwan. Ma Me like oye onino ba onye ni busuani Onye na kura. onimo one o ma me na o ma ntam Onye jomfo akoda. mba che ndem nindie We hunu se wone jomfo namda. one ne nam Jomfo. ma we Onim se abrantie no a woni no wone ne nyim sesi ano na ma adwa nim se wo ye wakora. abranti na le ni dada o ya we. Woni ya jaro. Ma bi kire kama kwa ni school da na wo. Kama kwa ni school. Kama kwa huwa kwa mi ga da ko fi ko zan so kwa bra mi. Na ba na ko zan so ni mu ga ntare. Asamna ya kana ma do ya no ke ase asamna ni ko ade wo da da no. Ni ne ma mu ade abra na ju bi. Na ni ba ma mi ni ti ka mo na ma ni kan se mi na ti lawo. Ma me misa last time. Abrantie na wone ne nyem no na wonim se wo ye jomfo ompena wone ne tie na koda. Echi no be ka sha me se onim no se na me ne jai me ne ntibiem nti sa boy na me ne jai me ko fa no Wo ye no wone jomfo wo ye no edi san asana wo kwa kofa abrantie no because akra ye wo hwe achi wonyim bo so me sen ngoche 8 months akra ye wo hwe achi anya mfie sen 2 years 2 years 2 years akra no I say 1 year no adan oyare because who di wo hontem wo no me your batai mawoda who di wo hontem ti na akra na ntimi anyini yie no wo akra no nya asa ya asa na wo kwa akohia ba ko na ye bo ni di sesi ya ye kana asem no ye friends e do no nya me cho anu me ne kwabna ne jai ye no me che sa dia wona monye no ye friends say kofi okay wo ye ni dia boso me say asa wo kohia kofi mba cha nde menkai wo dia wo hye chile no wo ne dwonfo ba no wo kai abosom ya na akra na di asa na wo kohia kofi ene nada wo wachi me like me ne dwonfo ni jai ansa na mbe fa sa kofi no okay me ne dwonfo ni jai na mba no 1 year oni dwonfo jai na mba no e wo 1 year ai me ni jai na mba no 1 year eti wo ye ni nyina na dwonfo na tie mba chan wono a na hwe up to 1 year no mba chan e na ade kohia kofi mba chan e de na dwonfo ye wo a na ompa e ma wo jai no ko fa kofi mba cho me ka se mi kulum o ka se me kulum dia o ma me nko
ana mkache nsema kono so semekwa chenchina mefo so semekwa dia ene mekwa mefa me nema nyina anko nti wakae no na me nsumunim se wa serious nti me nsume ekọ me sesa me nema nyina ekoi ba mekwa na me san ba no onu an nchen na msa badae wo bada ho nchen jumfo na nchen ukọ ba yin sa bada jumfo nchen mba chan okay na emu woni ekọ we nana eyie onu an ma me lolfe e ma me de koe nti ekọ ba no na me behu se wakofa oba fufura one nete na ma mi jai na chididie ayo no kra jumfo hello jumfo hello ish bomodia na assign try jumfo line ma me biem sesia hello aha okay pastor Briano what say dia nam so ma wo ta enti na woni maadwate ya munya yese de wo kan ene okofa abufi no ebisa maadwa me no tia me no to mo ni se ko no ya me a me ni tia wo mo gari ni tia uko no no ma mi ria na bere na me ni ma me ba fuji na me be na bere na me ni tia na ko no dia ni ya ni ni now the Jana and my and also who know the now from my baby. Me if you baby, now more be if you know in the one and I'm in Radiani. Me down for baby. I was so I aye but mom I was over Maja said you say boy we dey prepare second so akua ba no kra bi o baby mesre mamba che wo boa me se wo boa na wo no aduane wo baby o me ngua baby abi we na me no aduane na me tibi koma no ono na aduane na me no wo efie ono me bi abele ba ne ti no me wi anu ma ti ya ko na no no okay o ma no no je ko oh ma ju ajo bi na wo me ya se ka ka tam ya tro okay baby awu wonu dede wo hojonfo free one more nche wo ye dede e asododo na ye ni nkomo no na oba woni nenyam bosome wetumi akwafa be ma wo muamu area ho aye friend tijani eni na kwakoda saba we na wusro no ena oni ni kodi mojafra o ka ba pri bi se wo ko wira o ko wira no ni ba on pema ni bi na kan no ko be se be ko ni ni o ni ka ta ni aso ni ta sem na me je wo tre ko de ba wana en sense promise just me let me tell you about the time I told you ema yeni me da toro pa ma cho e ya gede ti ya ma da pa ma cho me da ya se e ba ne sa ni tino ni se so ti ni da fundamental part ya sementia on sa en o se sa ji ni ba e ni me ba en ti mo da wo ni mo tino on sa e da NG se ti se la kula dia mi aka se sa dia ni ya na me biwa ebe ha no ma be papna ne do be wo be so gubi e ma ji o be train ada we go the wo die ti do be wa mu awubie so what ni ti mo de wan ke no fe no wo na ntia mi ame papna be wo na me die ti na wo ma oba dabi wo ma oba ba ko de wo ko asamando wa bre ma dodo wo ho e bia wo mo pe oh ma ni le be be so ni ni pro me ma ma ko ni bu so ba me ko me ma ni ni cha me ko ba ni timo ni ya sia me dai timo de ni timo de me pa chi wo enko ni nyamienu de ba kwa dia grenti se wuwu a wo pe
Oh, we want to say. Dear, there be meaning. Ebiana wo fetch na kwa akoye bibi. Akoye fi wo so. We so me so mo. Me adira ko ba ni bi fada ni se wo so ba. Ni bi fada me so me so so ba. Ni bi fada. Wo nko bo so wo so wo nko asore. Ni nko asore ba ni se bi na ko wa ka so. Na sa de ya mo ye eche bo so mo de. Yes. So ba ni mi se oba e bi no ma mo we ba ni ba ko ba ni pre ba ni ba ka ko ni. Wo le ko ni ka tari wa ba ka so. Debbie Jonfo kwabra I put it to you. Say emfa wo ho because we no fetch kwa ye de wo se wo yo enti wo the punishment ni man wo no because what sign wo. Ni ga de ba ga na go di dia obo. Ni na go na no. Ni ko da dia, ni da dia ko. Okay. Ni no dia. Enti wo nko da na but wo wo pe. Oni ma dia na de mu no. Emule bi ko da ko to ka da. Ama ni dia. Na me baby su ne. Ni su di ko ka ni ko ni na ga so na me ko da ne. Ni so ma dia ga so ni ba ni su ni di e yo na so. Dai. Ene de ni yake. Ina me tuni ni ya ko da ni so ni ne ko ta no. Ni ni ke ni ko ko no na. Da bi da ni ko di man. Mami Mr. said, Ma be na kai adwo na ka kire said di nti a wode onyin san koma tijane ne say na wo hwe no ekom ti medi ne saa woni nyin san no mo me pa cha wo ye no kwafo edi mi ehu Ma ja ko mi ti medi no wa ka kire no sister ka kire no una kai ayampa ka koma no ma ne de no ka kire o so ya no pa o hwuma o mba fie ntem o banzo na ko kanso na ne bu efu no no oku na mso me na mso omboa me nti yesa me do ko ma be ma fofolo ma ti den na me ne neti nti wo na ma me frɛ me sɛ wa frɛ no why na wo bo na ma de sɛ konfo ehwe wo a wo betimi ayi ne dance e mba cho mambo obi amane Bema wo de tie wo kuma no wan kan che wo kuma no se dwonfo hwe man kan che wo boa ma jo na no nya na wo fie ba ko da bi tie me pa cho kan che dwonfo se ba bi a owo no dede wo ho na sa frɛ ne back ha ye listen de tie ne say wo se wo kuma no na kan bi kra bo adwonfo me boa now sa dwonfo tete wo a who is the best person who be complaining at the actual no? Mbacho mele manka njiro obia. Sister, mentia se. One fe wo mami amona mane. Mbacho dabi. One fe wo kuma na wodi mpran ntem. Wono kwa de mu ni nyina na nati fie ho. Wono so wa amona mane. Then wo boa. Mabra, I'm telling you 100%, not 99 say wo boa. Because me kuma na te me kuma ena apa be me di amame se be ma na tete mi a makuma na mebo na mane se ei abranti na wode me ma me no de oye mi ni o but one kan che wakuma na se dwonfo ne hwe dan wo boa mba cho se emu wana fe na nyinsen na eba whatever se nyinsen ne mai kura na se be ma na tete wa wakuma na abebo na mane na se wo ma me na abefre na ka kire no aden wa mo obi amane ajua Bema aden wa mo obi amane sa tete a dwonfo de wo famu ni na wo gya ho ekofa bema wa bra wonyem nda mambo obi amane wa mo obi amane Akoma efe wa mo obi amane dwonfo Mame ebra wo free woni tijani kwotena abosome sayansa na wo frɛ wo maame abona mane a wo sɛ babak Wanje. Majamu ni jana, ni jana. Ta ni jana, ama wonu ko so ka me ka je ila so na fo so e de bi ere. E ga mo de ko tu na ngo ko ma jo, ma bi ya ko ni me ka to sa de ni ka de dai. So free choice. Nti nti wande me FM. Ma jo me ko da ma de ko ba da wanda am ada ma jo de na si akenula. I feel every way I like the one going to Johnny Thames, no problem. And I look up to me, much in either.
mmoja imobi imeja de meja ni na mfa meja nkomobi ntini fo ma me bua na ma le se ni na ma do aye ntini se ni nja de ma di ni nja ni ami ni nja kwa ni me ha me ba ntini ba de ma di me ba e ya ka o ti ase o ma di o ba kam ka me yan dan na me wo fa kwa da o je ni na ni ko da mu bi ama o ma di da ha dan wa da mi ni da ko mo ka plate so ni da me na ka plate so ibo ni de ma ja me na do to ndi ya me na ma ja me do to by ma di ona ngata no ma me akwa ya pra bone ya pra bone ni na tibi ya pra bone na ayi for what if you saying because 24 because 25 24 years I got 25 that's right oh okay enuti bra majuwe kono na wadi kind edra kanyin se na opese wo say no yeah ama haye no nko ye no Mbachan Mbachan wa federal so di Mbachan de miye bukulada na ade na ma moja tu wo no Mbachan obo moja bi entume oh really a man can kule ma madua kanu kule me pese me ka se boni me pese me ka se ma chiawo Mbachan obo moja bi entume enti aden no okoda ho ma be ma foforo efa no gugu wunyin senso na usaje wa de ma me ente me ka da me me ka de me da ene senke bia wo betumi ni na jai na ka wo a waje oba but wo sign ni tena ye no asamenti ase oh what the boy about down ka so be tio ma me no so pre bo ka ke o de ni ni pa no bi so o de me kana se ndi me da ko mi se bí ọ̀nà ẹ̀dọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ̀dọ̀ máa mi ní ẹ̀bẹ̀ máa ní 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 ẹ̀dọ̀ bá bàkú ẹ̀dọ̀ bá kú ní ẹ̀bẹ̀ máa ẹ̀ẹ́dẹ̀ náà mi ẹ̀yìn ní wá tó ń ká nítorí ẹ̀dẹ̀ náà kàwé ìdẹ̀ ló fa so. ẹ̀dí náà ẹ̀yẹ unique ẹ̀wọ̀ adwuma ho a ẹ̀nu nti wakọ́ ma bẹ́ẹ̀ma foforọ ní nadẹ́gù yín sẹ́yìn so but wọ́n sẹ́yìn accepting no díẹ̀ náà ẹ̀yẹ unique ẹ̀wọ̀ akọrẹ́ yìí. Ono ma ga gare ga ni tina ga na ma me me nse da me juma nse da ne eni gradi na me ka tere ma ka tere o ni me juma ne eni de bia na ko fu ko ri ma ibe ne na ba fi ni me juma ne da da me fi ndino ba ne ma ji an ma ni sunjia da bi me sese edie na eye sronko die na wo pe won ho like wani ji won ho enti no wo ko ye ma be ma foforo fa ni nyina sa accept no ebunyadu onse be ho obanyem ne mpranyem no akọ ne be ma foforo ada se obegini yinsan ne kra no aba me pacho tiem ay jonfo tiem na mani abre jonfo mane me say edie na eye so special die na ye dance e wa baba wa ne ho a wantumi anyan ne sa abre no odo mi odo me ka tere me ka tere ma dia me te ma dia pa ne me te ma dia pa ji edie na ma wo pe ma adwo eno na me pese me hu ma me ni zidi no di min kan sa ni bibia be yeah ni waka sama no ewa na ma bono asapia so na ma bono wa hunu ede ya sabo okay wusu ne bibia be gwadwa emuche many abrio emuche would the ma what friend the woman not to turn and what to say mama ko mi ni ka da ma dem ba ko majwa bibi damu ba ko hono enti enu na chi wo na wontumi nyai no oh I see no wonder enti se wo da so pe no na de pa na wo ja wa akro no enti papa bi no won carry okofa baby na ade na de pa wotu ni din abusua mo fa ncheme na meka
otu ni nye friend am ama o friend am atwede pa chewo si e kasa ma adwo di abema ndin bai Akoma agwantwede oh my god ayi asem wo ebi asem ya ba ni say ye ya ba wi ase say ya ba ko de say ni ya ba ko de say ni anu ti na say na ene na jo foti mo den enti wo ma ne de na de pa mema pe wo ma ne de akọ wom ebi ba je wa no na yi kan ni ko na bi agbe ni ba yi onu aka se na bi agbe ni ba si en sa de no ọ̀nù alẹ̀ kàchẹ́ mi sẹ́yìn yẹn sáà dùn. ọ̀nù alẹ̀ kàchẹ́ mi sẹ́yìn yẹn sáà dùn. Okay, meba ma yẹn fún ọ̀nù yẹn mìíràn sẹ́yìn wọ́n wọ́n bá nu ẹdí sẹ́yìn jọ̀fọ̀ wọ́n wọ́n bá yẹ ẹdí sẹ́yìn. meba no. Midano near Midano 4 project 2019. Who no like who no Obama Gazamu. Debbie Obano Akodano who no and yes I was me an affair. Isn't who are going to number 2 another? Aye. No more I got a lot more. Oh, woman and one. One we see me a music. Akoma ni na mo sa te ben ya timbe woni ni funi na se ni police dem funi na ajua sister mani abre what is this mo sa te ben dwomfo na dey na hwema ni mu ba chan ajua mo te ben na ya won ne besi u na so we ba chan woni na koda no a wosoma soma no no te hey sister boko there mama wo bay boko there mama kasagu mana mani boko there na me mitimi hu na wutimi hu po na wu se woni be ma no ne nyem 8 months wo mote ba bi adwonfo te ye me asa me opo ano me kuro me po ano nsa po potas na me ware ame wo etinu to say we ni yale e ma ye ko ho ana ma mi hu se akofa ba ma wo mo efina no ni we ni papa ni tim ntwanzo sei ana akofa ye se ma me bi wo no na ye we na duru a che se ma me ne ba ana afa mo no so ne ti ma me ne dwomfo wie eti dwomfo se wo ba ne de wo hwe ne kama Any power to any country as a buyer, it can't try the women, the women. Nenebano, Madrima, and Mirabina, Madrima, a Janamo own. What I know, Hana, so I make one of the own. And I'm a conductor, he said, call me, say now the woman again. I saw it, imagine I'm not going to add a moment again from the Magazine, and I'm going to vouch. So we may come to but the man that the woman of the animals are brought to America. Then it's all out of the category of our mission. Me pacho woni musa ba na yare Men come away. Akoma e na wo ya fa ho ti for mom ya hwakura no wo yare because me ba kwadwo wo 2 years akwa wo so won fie say 2 years me pacho mom ya hwakura no mom ya kwa me ya hwakura akwa 2 years wanante ba cha fe no wanante 2 years afa no wanante ba cha ish pejano o pejano ya hwakura e ti for akwa ni 2 years sister munu se munu sam no amo ni boni ma mo ya etimi afa akura ni so aya 87.9 FM Akoma 87.9 Akoma FM medie no na wo hwe no eti se wutie radio a wutie radio a wo betumi aba Facebook live YouTube live Facebook ya Akoma 87.9 FM YouTube ya Akoma 879 FM Onua TV edem Papa BTV edem pacha okra no ekura no 2 years 2 good years akura no ekura no asa afen wanya 9 months asa afen akura nanya 8 months 2 years Dwana ba hwe akura no yare
Jofo adan na wama woni maame se affect mo ba no si wo moja nkọ baabi na chese wo de nka wo ba de wo nsi ne form de ti wo de maame ne ho ahyi esan yakora no ama akora na nya yare so you na no ama ezie kwala afidi adini samiana na ka fidi asem ko adini nsa genu na ya na akoda no na ye enya kwara na ye okay akwara de tinti di nsa enti ade na mo ma ne sofa genu ga no okaka trewa okaka chip once bieni ayo na to Akoma FM ba yo na betre ngo go yo ga tun tani go ya te Jofo jira so na wa sese yebehia wo papa ewo yadwuma mu ha sei ya Jofo yebehia mensere eyemani bresam ewo se yetena se na yehwe de ekoso no mumienu mu hu hia me but enye bebrese akoda na wote ho no yehwe akoda no ho asem no yenka Jofo ewa bra na yenhia bra nkasa so bra Akoma FM ene na wotwe ene ya yawada ene na wotwe ye behia yenhia ene na wotwe ye hia Jofo ene na wotwe ye hia ebia na baby fo afrɛ ebia na wa company fo ebia na wakɔ ha ebia na wakɔ 2 or 3 places ya wanko Jofo aha de ye behia ewo se ye media wakɔ baby bebre me mo boy minim echa meka se wakɔ baby bebre but aha de ye behia Jofo wa me to me ye video we ye Akoma FM me kra me ye busy pa but ewo se ye hia kora nti okay, no problem. Mate. Aka ya batibai. Me da wa sese. Bi hwe me aha bibia me bom. Nyame nti nyame amesum nti hwe me bom. Eti nyame ya dom ayawada. Jomfo na meka no. Menim se wo mu de wakọ baabi bebre wanko. But aha de Jomfo bra ne entra se. No problem. No problem. Uni how? Is here Rabi Mami. Mami. Meet you. Is here Baro. Dia na ga se o ba se ne hawo ne dia. Ne oba mema wo no asechire ne hawo no no aka akire wo ne hawo no dia da nchen me dia oba no ana wo so mpese wo moja ebe yira no oba no na ne hu hia me efie mienu akora je wa yesuro ha na wo si wo no se akoda wo ifiri mu a nyame ene mo wasem ka enti nyame ya kwa dia ma jara ga ni se na wonde mi nanga temu kwampo no enye dem na be ma na ni to kwa ne mo no e jali bi ti woni mo wo fa wa jinu so ni mi nanga ade be no ni woni dai woni ni dai e wo da wa tin na oda wani lai jali ni di enti wa nga sa wa juma o ti wani wa juma ona ma me na ga mu so ti ate no o ma me na go ti na nkanya ga bi amfa ho mame o maame no point mi anka nyansasam na se enam weisu na ama yenya wo maame so se aso waka che wo maame waso maame yenya nyansasam bia je se sabia so se bia nya do kasakoa wo maame wagimi eye wo woni be manyem na wodi akwa woni be ma fofra akoda Akoma FM wako gugu wo biba so na bi se den akwa we wo be yeye ana wonyare 2 wo ye kra no anche na wo sai kofa akoda foforo na asa na nyem se wonyima wo so men sen Watch. And say wo 8 months akra no 2 years so hu enti wo ye na nya asa na Afa na so 1 year 2 months na akra no wo twa no for Bachan. obwa wo de se de abtijan ka ye bia ni wa na no kre enti na wo ba na ntumi nkasa no nsem wo ho Mama cho Akoma FM kure bia no no mewom ono okasa like okasa ne boso nti wodo bibia oka bia opese eye right na ade a wo ye se ono kure twantwa me fa ono na de nto eniema wa ye eye
maybe some. I ya Akoma 87.9 F Makoma 7 media no an waso egusu da wutie me no maka cho say enne eye me anka sa me birthday make no na che say me nuanu mo wan kran ya wo mo hwe onua TV na omo enya hu enne eye me birthday Akoma efe hu nkomo akama no na me birthday no fit me ene ya wo me enti enna me di ma woda no me no little kwaku me dedicate birthday no ama little kwaku ya ne no enedi na de ye yi ne say enna na me refi kra say ya me birthday adwendwene nti crofo problems nti little kwaku hu dadwene nti na me refi say na ya me birthday ma dofo enna start to reshe me anopa tututu ansa me kai na me se na nso obayi menkai because problems ne do so Akoma Maa Akos me birthday no bua me na mintimi enyeska ne fanhwe ye ba no e wo konfo anoche abanyare sabia no emu enu nti support me sa odo me ope ma asem wani jimene me kri ho na na akua Pastor Julius evangelist Nana Yere Ann, me producer, Belucci, social media worker, emo ya adwuma so wani je ye ho na odo ye ne a ene eyema woda faith me ene ye wo me ena me disi adwuma ye mu no enti no boa me Akoma FM enye nka yedum ento se Maa Akos eda no odi ne birthday sa da no ena wonya sika 5,000 sa da no ena wonya sika 3,000 na order can little kwaku photo no ho e ma ye de hwe no enu nti mobile money number 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 Akoma FM birthday support me na me fa enhwe ye ba little kwaku me nkoto pizza me nkoto shawarma me nkoto chicken wings menwe ye de behwe ye ba no a owo ayare sabia no enu nti boaye na yentumi enhwe ye ba no me birthday no na me se samu boa me ne na ye de koka de anya no yetimi save little kwaku a me birthday na kwa me renfi bi mekai me birthday no me rain fibiem atiefo ye twa ye ho aba na ye ba ye beto aso middle na den na wote ho a waye stiff Akoma ono kwano no jama wa bre Akos sene ya mensa ne me na mu twetweme no emu aye titiriti mentumi pon sore wo hu na enwanwa enu me free dwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mofu sane no echeyi natural garlic papa bi ene ye dia ye aha na no na madam fu kofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebe jane se hum edroi enye ma pemfo ema wo ma manofo anasa FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops ma wo so ka de an nso me ka se me fe na chi aka amfa me hwias na mo ni subiri mu sa bre no ana wodo afra mani Akoma FM wo ka kire mframa se me paache wo ka me nko a metimu o enfa me nko hwiase na passenger ka amfa bo nko hwiase bema ma sabio atiefo mo ntwanche me wato wo nkwase adom na se wo hyebo a wo yi nkrofo free mu e de wo nko a wo si ho na ka ban me paache wo private car ba che dabi wo hwi wan kasa car ba che dabi ka ban na ya wo fro me fo passenger car obi papa obi nua bema eye driver ba chan obi nua bema obi broad winner eye Akoma FM Akoma FM enkrofo maame ne enkrofo papa ene enkrofo yerenom ne enkrofo kununum ne enkrofo ma wo mo hwe wonom nursing university JHS senior high school o mo sua de pam
ye wo mutimu bie Mbachan. kan fa mu nkɔhwe ase nenku omu nyina meboa sister asem na wo keka no wodwene ho sa da no a wo keka sa asem no wodwene ho asa wo ka ni bisa wo Mebacho. Eba mitimu once. Ena ma me kan. Ba utrimu once na kan ti wanya brekra fa anwe ne dia wo Akoma efe ya na senye nitio Mbacha dabi. okay nti eno no mo de blade na twitwa amonsa Mbachan. okay nti mo wie ya no mo tafre ya na mo ye ne den I'm by my tafle. okay hello good afternoon John Formechiao. Okay, John for the bay na wo beba ma woni be ma mo jafra no yetimi akwetwetwem. Yes. Mr. the bay na wo beba na woni be ma mo jafra no yetimi akwetwetwem no obi aho ato no. Bye, dear, actually, mommy. Me too. Okay, no problem. Some your friend, dear Modi. Akoma FM. Modi, I didn't come one mamma, dear Moja friend. I didn't come more, didn't push him more, Mokodi Moja friend. Oh, over to me actually, my year run the Codia. Ebiana or Ban now shall when you're faithful. I didn't see your mamma, dear Moja Frano, ye Pemunchi. About the time, a new number 3. The call a year, if you are going to do it, when you go to the national university, there is a 1 o'clock meal. The Diana, the name of you. You don't go down to the university, if you are in Charlotte. If you are going to buy a better than you are no the buy inside. I'm better. Let do the 10 minutes, 15 minutes for me to be together. All by the mission of our body, I do this holiday. You don't do life. If you don't have to say, I'm talking to them, I don't do it. Madame, if you acquire a man, if you look at the the buyer of no cafe, Madia, the Friday, Madia, and the Bama could be. And a Bano, a Bama, or a bad ability. You know,
all the money. If you know money, it's sad. And there's a man of my brand new life. There's a minute of running cover when you could be and I use authority. And I have dinner. As me, you can do. Over so when I'm about to put on your about it, so what you get when you do that, and you do now when him adwatira ya no wan fa na chida enye me pacho moja fra no ensem a mokeka ye edi asem na aka ye edi asem no no so ka ye so me attack the obeka bra okofa be ma no enwa so eguso a wotie no na ena me kai mo no me nua be ma kwa be na beje adwai na me kai mo me se ene eye fit me ene eye me birthday ai ene eye fit me ene wo me fit me da bi say no na ma bi Akoma efe ko kwasi ada ni aka je nsa akra ni yo ba na obenyina ba ba ye Maa Akos wow Yamisha ene mi di ma woda me dedicate di ama ye be ya ye na koto hospital no little kweku onu na ma meni hu ne condition ene ne situation no obi a weni makora no na eti akora ne hu ne suo sa oyo ba because o mami o dabi ye story ne wa ha say no na ma me no fine TikTok na utimi say ano na oba time was Akoma efe yes na baby akora no eda no na ano edi enti ene birthday no ye di na koto hospital ya ye hwe no confirm na chi ye appeal enti na me birthday no abra me say obi a wodo Maa Akos odo Pastor Julius odo evangelist odo na Nakuya odo Akoma FM odo me no odo Akoma Munsem program enkran western region eastern region upper west upper east boame kase Maa Akos me di way ma o birthday na me fa enka ye ba little kweku sika no ne fan hospital na me fa bi mi accounts ma no ne ho bato na obeba ho no obeba fie no Akoma FM bi de chiri ye de ne be ko school na mo ne ma nti mo fan support me and we dey we say nyina ye boa 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 baby na beba na wo screen so no okay ni mienu nyina din ba ko na da so baby a wo de be fa bia no e beba beka ye ne yankasa yensa ni ye de dwuma no areho na areho but say Akoma FM ubetumi de ne picture ba ko na to so ye de ne ko ye no nyame ado konfa no chi nurses ne doctors no de wo mo ye krabro ye adwene ne anti ase so o mo hwe ye ba no e ma ye ne yankasa but oda ho ne de wa wunim se oda ho da so ye no na se de no condition no so titia no obeda ho ache kakra enti Ihiamwa ankasa Ihiamwa omo de biaba ye ti say wonna da ho no ono na da ho no say wonna ye ko ya ye de na to hosa ti me birthday no me di e de ama no de me ya e ne dia why ade nyame shira na mjide pass tifo nso so ebe kan yakoma Akoma FM san say de mawa sebi mpreduasa umfa nkoto aduane ni what dey debi akwa friends say little kweku na de wo papa wo no wadwane ntie wa ntuni din papa no so wadwane ye ho na kira kwa na no yesa ye friend no ka chesi ya tia na ya di nkwase asem kwase adwuma na ye how could he ene edi nkwase asem kwen na wakate no kwase ye hu na kira kwan da ode nipa ba asase we say no onim ne nsakro beda so ama de achi asem na ye kwase adwuma na ye no nti ya dana se na doctor for nso ya di o say doctors na Akoma FM say de sitie na eya nsa eye ankasa nti yeguso ye hwe no ai yeguso ye hwe pepe na sha se ba o nyame adom
was want to pay. Was want today. Want to pay. Okay, and your papa young quay. And young trust you near the association Messiah. Yo, Marco, you better was it. Na ya catch us in Yankupon Swinshrow. Na or de a fair back on account of you, dear. Not as Asdania de Matridian Punyak, best in Yankupon say. Ọma kwata Akoma FM kwata se inshiraede ewomu se de bia won so betimi de asom o my Ghana anafi Akoma FM ti happy birthday kese pa o bolobo de ana me de ma ya me shira me gide pa se dog so hwe na we me sure say I surprise nti I my nti kwekwen beba sisi kwekwen beba sisi e je pra we sure say dog hwe pa na ye wa woda sika se be as I would just read the Quackosha little quack oh, ebeba do. Marco, what say, Yawa de Biasia, a Dow scientific herbal hospital. I was she assign so. Now, say you assign so. A ho ana hospital kesena kasayede ewo na eho ane bowura kwaye brento ahodoa ewo sehwenu emu na yekwatete enhaban ahodoa yekwatete nkohina ahodoa yekwatete nubena ana afi enhoma na yekeka nyema ebom na yede ye adura ye frene se Dawood 360 capsules ana afi Dawood ointment se dro mienu we Marco, adwuma ene adanse a efiri mu eba e wo Ghana ha sei no ebu adwene ntiase so sebi mpredua Marco edru baby a na wo se kaka ye ho kakra ana enye obia so de bia betiase ma we de o kentia na Marco adanse a manfo edifa Dawood ointment wo no e ga wo yampo se wo se nke ye de ye ba ha na so be ne de e wo se dandan ne kaka ye ho na obi wo ho no ma wakọ wusu ointment bi wo wusu eye capsules bi amwano it why na adwe se ono de ebibiduro krampo no nya de onwusu biem ba sa nipa no ana ye pese ye mane ti ase se nyankopon ene yaresafo nemu no on try eye Dawood ointment ene Dawood 360 capsules nya de enhwe mako se wuti eye oja me patcho se do me mfa ma se woyam eye oja se do me mfa ma nemu se wutie ye na usu sisi eye oya usisi no atena wo so afe atena wo so mfie mienu mfie du emre dudu ampacho usisi ne adibia no bomode ma wo sentumika Dawood ointment ana afi Dawood 360 capsules eye adwuma na mako de chen se usisi no eye oya o de ointment no ebesasa usisi no eso na afi wa memre capsules no ebi na uwie na sebi mprediasa unim tria eyafa ointment ni me dey o de fasawa na de tria no ano no o de wan kasa kwaja na so a obehu ne ma befiri maba ebefiri usisi maba obeka se say na me bre so de say na wo bre Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules ana ebetimi aboa na mako se ka say numbers ahodo obetimi dia frɛ Dr. Dawood no wo TV no so wo Facebook honom obetimi afa bi na wa frɛ Dr. Dawood ana se obetimi afrɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we Dr. Dawood number ana me de amano mako ma me bi frɛ na otwimu ana o ka kire se nyankopon hirae na opese woni Dr. Dawood na nkasa ye de etwetwe nkomo nam so okay onye doctor number no onye de onfrɛ no ofre doctor do ka che doctor nyina se nyankopon hira doctor eni baby a onye adoni ye de efriye ni mo do ka che doctor pa ene se ma onye na dwe se tumi eni ahode nyame dia mana wode aye ado no osesa no odi sikachi no akwa no odi bibi achi akwa no onfa ingredients ahodo a wodi adon enkoso nye de enye ne saa pepepepepepe esanse dia adonu anse dia mano no se otiso obi akotobi ne se anye saa de kono amonia na ida se yasesa yensa ana ebia na obi na atwa bia ye de agum esanse wose dia na sisi eye no se papa no ne hu dwiri no tire wo so ofred do wo kan se we me se o se doc mini bibia me de ma
mintimi mpra bebia me mo bebia to say enye hwe me mom de me catch on say nyamisu a wode eye adwuma nyamisu a wanya enema e wo se wode fra no wode fa ye adwuma no ensesa won sansan se they say obi kra pebiata onya bi nto enti ekoba ne saa wa hwa na trima ye wode wa kwa kwa bebre afi wa se wonsa o se da bi enti docs ze wate odanase obekos no aye ne saa na ye kashi nyame animonyam ene atiefo so se obi a wotie bia so nim se okoto Dawood ointment ene Dawood 3 stickers no de etia na ye de etie the value is the same bibia se say ye 0244 esada 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ba ya na menu aba ni medi nkomo no ka chem say wonim say contract no waje say so wo sisi eye o yampo na woni matua wo de to adro bi na ka chem so ma mede also obi afere every you as say ai onte on ganjo me duro ya no ka chem we do this me duro ya no ka chem so obi afere every you as say on to adro ni bi ni mo pese o twa print ticket mano no ade ba US hono what the betria no Mr. Joseph Mensa ayeka what's that Mr. Joseph Mensa US I mean it was wonderful Dawood is a champion take it aye amo the na kama de ko US no akotua no we no asat so me boy adwuma na si akua wo kwa aka adwuma na si ni tua no me say mambo na no konti obi a osisi aye ne ya papa bi wo Canada ofre wo say de bi okwa adwuma mu a na wasa abefie isan se don hwa ye de ama no se wo se ogira na naso ye adwuma no ontimi nya na naso ni sisi ne aye ne ya ono ontimi enkoto ono okoto so no osore a ontimi nya de enyeye ma ko ye tiwa ye tie ye kasa nyina so sisi ne kuta bibia ese wo sisi ne ha wo mu a no problem kase na ye wadru ampacho obi adweye ne se ointment de ehihye a ene ye papa pacho debi enubina no enkohini no ehahan no enhoma no aye die ye do na free kwai sahwikwaye brentuo mu no ene ne hia eno ane ho ye de ehia timisaw usisi no emane nka ho fa hyedem bomoden ne pe Dawood ointment ana fe Dawood 3 stick capsules ma me bi free konongo mako o se amofo etwem e wona store omuso wo ye animunyam pe Akoma ye animunyam pe enti o te se obi ka so oto ade a ebra obenya dia beyi ade dia manipa ko ano na nipa no bo afunu o ye de okọ o se nya me ameba misisi ya me ya se me ka se me so ye ade na ma obi a omusi me ye animunyam pe me mu ade me yedwe me ahomaso excellent sa ne mo mintimi fa me yade ko ka nche obi se me yade ntina ama na ye da kwa basa me tie monka e wa Akoma mu nsem so me hwe no Onia TV o se ne store mu hono ha no ye de o hwe no ana o se dabi eduwe de mekwa kope bi na mako dance e film e ba na obi ono o ye provision store e o kono no se o the ointment ne ka so bi aye de aka ne ma ho a ono ankasa na eto adoni ye de e de emaye a sa de mfaso mpo e na sa ye de ebre no eti se o ye herbal center bi anasa o ye drug store bi bibia o ye bia o pedoso pro bi atu a o de ono Dr. Dawood enkasa na mako o de mako pa ye mfa pharmacies ahodo kumase ase dodo na afa kese na ubeduru honum ointment ya ewo honum no dodo na esi won na be na aka Dawood base tupe Dawood akatu kwa wo free wa o na sa to be here kona honum na ointment ne comes ahodo a esisi honum a asem se be asa ye de bibia guso Dawood papa bi wa tonsu high school junction ha or the horse see the taxi so ano no o ton na duro o say otimi tena ofi to juada kopum fiada obi akọ mebusa ne say e de na ekọ no bi ka chance na de wonte Dawood nka no say mame nkofa bi mefra hwe o je box ba ko na o je no o say sa dana ansoto ama sese no e ka me say o yi sa ointment ne wan hwan ne o nine every na fide shop ni nyina no o da ye Dawood ointment ni 360 capsules no ko a
ɛyɛ Dawood no fɛ 0244 Akoma 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 wey ni number wo de fɛ Dr. Dawood ma ko ya na kɔfɔ frɛ sɛ 360 capsules no ɛyɛ duru a onoma oni be ono obaye de eda na mpacho ne yemfa nkyeremu no emma se mako so okonoma duro bi etimi no oba bi ada na se bi mpredua so usisi eye oya usisi no enya adwuma me pa aisa wasa kapa enti se wo ye bema na se untimi ni se bi oyire enda busa wo se misisi ni se ne sie de etie obekwa akonom nsa obekwa akonom aduro bi ebekwa akondua achi no ko doctor no kokko busa omu se pressure ku yen company fo na ye de enya pressure ense se enkura o to se akura untimi ni oba na ne mpra na nti akoto aduro omu na enya pressure no enu no enti wo ye do be yesie ni mo adwuma naturally naturally anyone no bibia ye de akoye de ma so say the allo el no say no anya sa pepepe naturally mako e 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mako your numbers no so e TV no so ni Facebook on ti so ofre we mpo na ma betuma fe no so na wa frɛ na woni Dawood akasa na mum kai say e Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules edamase yes da se papa minia bema kwabena na hye no so mame mame no wonwie adwoa nyame ya adomu a ene na wohwe ye bompa ye se ye de no beba na mom Akoma FM se die na aye o ye de like usu adwuma bacha debi wonsu adwuma bacha debi woni dwa bacha debi na odi ayawo na odi aye sabe kwatidie wo bai wonya san ansa na okwa akohia kofi de wona ne tie sisi ya wona nyem me bisa onya san bacho onya 1 year 5 months okay onya san 1 year 5 months 1 year 5 months ansa na wo kwa akohia kofi Akoma FM eyeda na wo hia no wan miemu bacho ye no ma na te mantem nti minim no wan na ye wo ba na duro unim de me bisa wo no ntinyira wan na ye wo ba na duro kofi ne maame good enti na woni kofi twempra ansa na wo ko hu ne maame ana wo ko hu kofi maame a won sa wo ba ne yade e na ne kofi ko twempra na me ne ti ansa na ye ko hu maame na ma na samba ne yare maame mo ti asem ne saying because there what obey ken e different from the now catch me no wunim oba no na setra mu nsem na brabo a wo bo emema woni wo mote ne ya Akoma FM na brebe na ate se wo ba no nyam emra mete samba nyum da ete tama ode sa weni yale no ndo sa ale ma no ho ye ndin kakra no ode be kire maame no ene ye nyina ate se ne ye nda so sa kwa obenya nkwa ndi mra ye ko ho no ye ko sa kwa ne ho aton kakra ene se no fa mra kwa no be kire ye maame ana ode ba no be kire me maame ne niame ndi oba ya na ye kasa amadu asa wonyam ntini ye kan kwa no oje akinyi se ye boa wonde wonim na ekase no aye tinkomodide ma afi no obe pratum se wonyam se wonyam oso Akoma FM aso nya busumi mienu oba no wonto na jeje mu because asa wonnim bibia fa oba ne ho de wo pe no ye ba bia wo pe no ko be ma wo pe no fa me pa cho akwa mene nete no okọ school odu form 1 to form 1 ni mo no ena ni nua no ko fa abaya na ena kuma no a oni nyinsan wo ye no nti akra no asa no wo yare no wo da doctor omo nyin me fa akra no nkofie enkosa akra no yare a omo doctor fo nso omo nyin me fa no man na akra nso obata abaya wo ngo da de no awo na se otun bato twena esa ne be ya ena ma Akoma FM akra na homache aya na dum ba se betu no mu wi akra ne di fa dropping dwa ne bes ne cough na so nti one next on ma ode ko ka ho nti no okọ school ena ode ko afe na so ho ode ko afe na so nti afa no so nko school ni biem
medini na mo din kodwa ato nyina da sa manfo nka no nko school no to school atade no bibia no gina say no gina form 1 o se ncha nko school na say I said na kuma na chia no obedi akofra so do akofra so na nko school ni bia because no akwa hia dwonfo nti wana nko opempra hwe no na wo se dwonfo doka odoka say Akoma FM no kama me die nti na odoka 11 million me pa cho mra wo we ne onyam ya no wo ye no ekoye no operation ejum 7 million and ye ba fe 7 million me tua 4 million na ka 3 million na me say doctor fon so mo sham na otwemi enu me dia baba be so okay and I mo etwe me aye sensan no mo tro din to ho nti baba ya pani and let we ne ho hwe na doctor won baba ya don 400 no na wo hwe no okay wonyum ya no a wo tisa wonyum ya nde no wo ne nchen no otomani die na do so wo no mo ja no mo beda mangwase hospital okay ta mangwase hospital no no oni obia no woten ho Akoma FM no wani nti na ma wo sika ko hye mo nti yanyi sika na mfa ma okay mate no problem why okay ya pray to 7.9 FM 3p garlic mixture amansa ya ji atumu adro no bomode a na ma wonsa enkabi na obia di ho adanse hye no so ma me grow fine about tonic eye mojadro papa grow fine ubedidi ubeda ye emoja bedi afusa ne ye ofiti ko besisi so a eye grow fine about tonic nuanu no wom kwalena ke ba misi ba smart ba fredman sapidam pure leaf chemical heba shomu enye na Dr. grow fine number me 0244 596 532 0244 596 532 Akoma FM Paku Medro Jenke 442 Medro Ven capsules prostrate ya de Medfagen capsules bebo amoja de afrisani ye accuse at pain no na joint to na arthritis mo ye adwumaden agudi for ma ne mema mo de eye Medfagen capsules ebo ye papa Rocket Clinic Limited kuma se Alababa Abu Station on school house the nation mo freyen e was 0244 183230 0244 18 3230 nama wonsa enka Rocket Clinic phone no pakum Genicure Ven capsules and afa Medfagen be Currency Ventures na de Zahara mission ni chi capsules no aba eboa ema mo Akoma FM enemu san ya de be ma ho abukuru ho agu nsansa ni nyina ekọ gonorrhea syphilis me so eye Zahara mission ni chi capsules no and afa so no oba wo so odepu akoso kuma enu nya wadra no be ma Zahara man capsules eye edema ebeboa mo gina wona so ye papa pasa be masisimude andro no wonu mienu anapa mienu anwumra hindi ba mesa malaria fever typhoid jaundice wona ya na wona mre wadro eye hindi ya ba mesa nrowe eye kama upisa zakia obedi nwa dance e dia chew edra be masnyane ne yire no aka chew se konom de na wonu se je se eye edupa frame 024 Akoma FM 9335 0248 569335 and 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enka eye enupayi ebi Pastor Julius mamemu akwaba ma me do so okay evangelist mamu akwaba birthday girl yeah wonderful obi ba say you're ready to me yano you're ready to me yes you're ready to me yano you're ready to me yano nyame to me ready enkoso amfa emfiengu mfie so amen na Akoma FM enkwa ahodi wom amen ama o generation nipa emfie ni to so hunu se ma mi ni esua no ya edia be si sabre yeso ye nwatoye everybody nshira onye nshira ma wo ma ene ukunu onananom e wo yesu di mu amen we yire yento happy birthday nyomo ya ba to yento say happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now.
abo kedia ye asema ba happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you may God bless you now 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 Shiraka ya fura wo oya mama zero oya mama zero the entire assessor will be out by one say what is so person who little kwaku ani okay ba ku no din ka ba dey twan na nanim ba ya no osu no spokesman Akoma FM we na isi jana himu to papa anu ntina sese enu nie obi bia we fe good fantastic we so kwaku hu nanim no we no timi trans a doctor for na boy and a tie for so boy but na nipa bia odo Maa Akos no bo modern mama we dey hanye ayibia wa dedicate the ama let's sure and to find say ka better pizza mama na birthday better pizza eh mama anu number na dia to jam ma pipi ni mra mo bo modern ayo kwa na me say better the rules of the beba better the you say ye so say ni ndro ni na 360 caps ni anya ya bo wo de robot ta ashita ya bia it ni dia say na birthday ni yo ye tuo sheda ye de ko time for your 1 year anniversary. Ya two partners shada but later kwa kumo mono dia. Omani usu. Na 0245 30 14 Akoma FM 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 dedicated the amano the sika na yenya no na ye dia kan na amano na fe abo ma me de tiri ye de be wona go so be university mama daroma numbers no na egu so no Facebook egu YouTube go television so nyina no egu enya akosu ade na be ba enfam de mama tanto za masa ade na dia yo Akoma FM Akoma FM asante man da wase Ghana man so da wase obo juma na man kasa kwa ma anya hwe kasa na bia obo juma ye se juma yesi na on kasa kwa na voice ni ni ma de ba pembe yanko point na buye nyina ye ho ba obi anyare ankwade ba bi na ga ye ni pa wei e ho aka ye se ye fa je se one solid 1 year me say Miliza kumasa bomba ya tumba pia na oya dia enyamiso mama me Julius me say on to pro watamfoni amen amno amen go mamuso officer asa say wano ano some 23 empire na ya interpretation make na here no question me say onu say mama leadership na so utimi buan kokrafo to say ya edia so afia mama ma pia
That's what day. Never did number kum. Never did number four. Also, what's I thought I was going to use my film. Baby, I'm not taking you free. I don't crumple. I don't go baby. Last week can answer last week can answer Marco Casa never resign ready I resign Akoma unsa na wo ho so ye nya bi na yaka it is a mass and never resign juma ye na resign o se yan ko so ye ko ubanda just baba take you over no e no ka se pastor no no nya Akoma ba do nya ze wa je no do o ka o ku bom do no nya ba do wo mansi ba ma do o se ye ba ye juma go se we ndo just anyo onu aka uni di obodi o na ma ye di bi ala juma wa ya de anya aba nyina na ba sa na se bi ahye nkofo ase bebre ya ye adwuma hye o ana obi o hye obi ase bia na adwene se anya obi na o hye na se mama o pesa wo na kra ba ya pe anu na obi ma so ba ko ka chem se me boss am se na se we ga hye no ana me se ababa obi wura office na the same way na hye o ya ga se kemetina he oti we na hye na na hye fina ko mfa we bi ma dwuma look at if sadan be sinne sister ntimi sin dada mu biem se fana ho si se ne ku to man ko won hye o tumi hye eto nim so de ko adwuma bi e be sie boss de e be so ta se enti oni be bro wa se wo hye na se pa na oba shata de na se African way kwa baba ya ma mo hye na ko ahye na ko aba na ko be ka se e won so de afa asem we na so wu ja na me meka na se akria material we efe yemienu yempam na yense na yemienu yempam yakota police station na abos ba ko hwe ba ko room commander ba ko ada mo we ntafo ana yesi da bi na wa freni o se broni bi Uganda o se ntade a ono ne re me pese pa e na na akua na ma ko ase no na te se ni aji apa e wo video call how many leaders sisters I have seen your sisters how many leaders o se o se me no mu nyina me shat o na me se bibia o pesi nyina ye bom bibia baby o pesi nyina ye kro I mean ma o ye adwuma na sawunya obi a Akoma pasa so for ni ye adwuma o Akoma mo muni dibi oni ye adwuma o na baby am ka se o ko won sempa ho onte dabi onte especially me say me type am minima say ye ho nipa menim say wo ni me fam say menim say ade ne ye but wo mo no din komo na bia yes o mo no din komo na bia o mo says pastor Julius do ma ko na ma enya me nko na mbe ye no nam nara ye do pa na on this your birthday ye ka say Ewade nshiraw de wa ya ma santima ye gina santima nyina na mu e ka say nyame onshiraw na media na say on top no o watamfo ni nyame nshiraw Akoma efe Josie asante ba Josie I am surprised Josie and Josie till some birthday and Katadia me de best and I just a musum we chire you're from it's Josie fashion Joe nyame nshiraw what the machia matadia aba be pemone Joe nyame ama ebi asomeso ebi asomeso so Josie our bomb so when meet me the sports in the show no me so Akoma FM manatade mpam bibia na onya bi nso empam emfa sheme 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion number no esa your WhatsApp number enti style no hu na your fatwa never send ne Joe nyame nshira papa sister eti nyame edi no messages number no dos yanko ya ba so kakra be okay we dey say we are lesa akwande say because na ya sa say dem dey ma eno an be kunu
ɛno na bɛku no sɛ me ma kasa nkora no de yɛ yɛ mu fa so munya adwuma mo ɔmo nya ya Akoma FM sɛ ma ɔmo kɔya ɔmo de ɔmo nhyɛ condom because akola a wɔne bɛ ma te na emunya ntete wie yɛ kura na wo sa akɔhɛ bɛ ma foforɔ dem na yɛ ha sɛ ɔma misika mpa aduane deɛ yɛ sa na bɛsɛ mede kɔhyɛ obi foforɔ ɔboa ɔnka nkora akola bɔne na yɛ me 18 years na wɔtumi hunu saa lie wɔ nyinaa atwa na de bia me kasa nti sɛ bi ɛna no yɛ na ɛnyɛ yɛ saa na dabi just say omo enjoy ade na oye na betena na mama aduane ne mama de bia meka sebi ni obi na obi aduane di o asetena no ye be boa ye ho nti ya boa ye ho na aduane di ye wo mu na obi ntina ba bi mfa nsa nhyɛ de mi fam sɛ obi na me na aduane di ni obi na pa aduane mu obi di wa asase wo Akoma na me na ma ye nyina aduane di ye nti ọmọ Elijah kọ wura mu no ọmọ ane na akọmọ na aduane kyɛ sɛ ɛyɛ ne responsibility sɛ ɔmɔ aduane nti nye obi na mu obi aduane mu nyame na enya aduane nti mfa wo sɛ nhyɛ wo dem no mu twa bɛɛ ma sɛ ɔna bɛ mu aduane ma onni ayɛ sɛ ɔba ansiesie mu na obi sɛ sɛ na wɔn afi wɔ sɛ mekuna a hyɛ ma atade ɛna me ne ware nya ho ntɔdɔ so ma da nti sɛ me mpɛ bi asase wo kun ntɔdɔ so ma to so nhyɛ dɔ sa ɛne afa bibia na ntie ɔna bɛ sɛ me kyerɛ no sɛ wo kun ntɔdɔ so ma sɛ sha wo so wo nhyɛ ama ɛno no nti asase wo yɛ biribi ma wo ho sɛ nipa na bɔ bra gina bra na akwadwuru nti anema bebre aba ɛyɛ akwadwuru ma de bia meka ebi na sɛ yɛ kan Akoma adwuma pa wa boyi ha ukura udin pepa wiase da adentia adwuma den anopa na osi ha wia enwura na fina wokɔ na ka sɛ anadwo nyina otimi frɛ wo anadwo otimi frɛ wo otimi akua sei ebia sei na me ya jira home ma wa oni padua na nti adwuma den mama yɛ kankyere kwala no munyire munya adwuma den na hard work pays and no yet chance you rely on people de bia se manfama ya se amukura de nyame ayama no tese monya koko nti abri bia mo pesa mo te de bia koko so bi wa akate betumi asi so Akoma emwa abanten so beba nyame adoma Tuesday ma ye behwe nim Tuesday oba na ye de yi ato yi ye kase be dia akola ya chia ene ye be jan life because ono sabi nkwase asem wo dia o dia betena no na nagria Marco and okay yaba Teresa Boat your fan Teresa Boat and na ye ne birthday nice boy very handsome guy oh nebano fe pa ona beka se akola no beka se emrofo ma ene watu aka ene wo de ne ho e ka wo de amanfo ti birthday no sa aye na Ralph so di ni so di ni na ena me baba ko Ella Benz ono so di ni de ene tese birthday ndo de pe gift ajewa me baba ko so gift ajewa ono so fine boy gentleman fine boy amen Nathan Boatin Hernandez na omie odompona kese akese fama abofre na ewade emfani nsi na ye fan ba ko so o se ne ontini busiani Alfreda Owusu ono so wo Bensel school system ye wa mekom yes sister ye nua be ma ye friend Ben si en kan say happy birthday na birthday when sumen shira emfa emma Alfreda ma na me ba wa ko Ella Benz me nua ba kra pekope Ella Benz ono so o kotwende and ono so AD na woda na papa ono gift ya jewa so yame sha omo papa birthday omo AD ene mefo no me no ma ono ji wo mo ho pa is very omo same pa nti yama eyufo ni gumemu Marco kakra bi na make fi say ya wada ye beto aso nti Marco kakra make nyina ne se ye ya yese matan ko wakuma awo ko ne kotena ne nchen na hwe ne yaleye that time no wo maame on so ka wo ni wachi bi akura wo ko school wo form 1 wo hu ba bia wo ko hia wo anadwo we kipi na se ko ne kotena ne nchen ne hwe no wo si school no mi nko biem na me de ayase de
ayase de mo ayase ye mo de dodo eti je mu behu na anie wote ba ma nchen nyem no wa moa no he me de he wo hwe me ye o ma me ni di ye nti me ko ba bi foforo me sa de ko ama na kwa akogugu so hwe ene akora ya wote ye nti me de me nsre wo mo kwase aduabo na wo mo abo no sa accident na wo mo de be hwe amanfo oti no ni yekum eni ka wo mo hwenye enti no na me se domfo ye fanza domfo mesira wo bra akora nti na ye hwe no se de na ho oden ebesia ye na wo si wo moja ensei eno nko a evangelist yo abatan a ewo a wo mma fati bia se mu ye mo kafra se wo hwe wo ba na wo susu senka enu brebi na obenyini abebo brebi aba be hwe na kola mfie du nwotwe se mienu with different fathers. Kola ba kono kra de we sha se no ye gugusu na we asa beto aso. Akoma we bad time na oba wura sa tibia we mu a. De mi to abata aforo se mama ye nsore ne fa mpaibo. Na be wi ase kono kola no eji ensem. Okay. Na ye fa mpaibo. Na abrante ye be sere no. Nsem na mumie no kan tumi edi akire no so. Okay. So kola we be kwa kotena ka mu ama tumi kro no bu afu ama innocent souls kan fa men hwiase na won kasa se won ko a wote ka ni mu a nti se nipa be 30 ne won na wo ka ho a na nti ye be sere passenger fo amote ka mu e mu sa asofo bi omu ho abufu wotra ka ma no so ye mo mpa obi en so be sesiska but empire kakra no a wo bo no e save because ebinu makasa egu on kraso ebinu makasa kire sunsun bi no mu nyina ne ya be froka sakola we kotena kwa nanim senya na we pie ya wa nanim ka no ko hwiase a abrante bi ewo ne dia hya abrante ne maame ba mi wa na akoda bi na akasa kasa tumi wu akiri ti ye be sere abatai ye mo aboso na nkoda no o man free yensa koda yi so wonhwa no wiye o wonhwa no wiye ne mfie du nwotwe mienu unya aduonu na ye nan nyame mo ano ampa ye Akoma FM ya de dia ka beto aso you want to come zansa wo bani na wo kan moja fra no mudi di asem na wo kan de na wo kan e eno bi ere mo kan ni ke ko ti bi no o ti ka e bi na ka wa kan ne de won so de no e mo bi ba na ko ti bi na so ti e bi ni ba ni ko ti bi na e ti ba e ba ya ya fa ni say enye nsu na nka oba no wa ha wo se wo se nsu na nka nku dabi so oboa asem na oka no oboa enye no kole jo e na wo so ka wo dia fine say e nsu no edam ho kwa no no so ye nsu eno nto wo so pai sa wo so fa na chi a nsu ni nku na efi wono wa fa na chi mu ja ye Akoma FM Maja ewe baby mimi na kwa ni ma kura ni ne ti ne ti ne ti ni ta kula na woni mse ko ba ma hua e se ne ba bo la ko la bi da ne ba na hono ti e ti ne na ti ni ma ni ke mo ni la na woni ni ke mo ni ka tan ni ti me ka so na me de mani nyina wo netie o kasa enti na wo ka asema sa wo ma mede ni de bewura mu na wo se ma de Akoma ma ya me no tisi ya e de me no ka ya ba ya ya tisi ya de ni ya no e wa na me tiasi e no se ko ba ni ma ni e ti ni ti ni ti bi ya ba ku ni ti fi ti e no ni ya no so no ko ni ya ni wa se ga ni 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 wọ́n máa tẹ̀sẹ̀ wọn ní méjì àìyá náà tó rí ọdún mọ́nì
na wa take the new year the last I'm not na wo no abo akohoma ni na mabo mako yo mani I want to get the center and God the chance after the bad thing stop about me like that ball in the process that really I know the cool not to let you not be hard na so let me have the play enti na punishment na wo dey ma no enti na ne ye mo fa no yes that's why this person the man that carry me na me bali na me kama bali because me money me I catch me na me ka we go go because that time the man bali it 2 years ago me money me dey fear you ma be all enjoy the life you enti what regret to say oh yes amoja fra no oh me ma yes to tell me that I am here what you say when wo ho sa woni ne ye moja fra no oh me because me okay enti ye hwe na woni madwoa na wo ho na wokofa atijane no mebua yeah okay ye bebe tijane na sam no no so na ade pa na woni madwoa tran no ye waya eti usuru mu ye oya pa oni ma dia ma ngate ni ma mi ni da bana me sia na bisia ni so na bisia ana na wa me chese ade na madwoa ye wakona ya tijani biano kwa dan tijani biano kwa dan kama ni yawo ni ma pura kiti ya ni sima ni ma pura ni sima badia ni da ni ka ganti ya ni ka ganti no asema da ma fara sai wata ni wa kuma pra mu wa tura ana mi ka ni da ya ni mai haji ne feto ni ke da haji ba mu wa tura ni ya ta na sai ma ja wa na dia ni ma mu ya ni fiye na ni fiye ni ma ni ka ma ja wa na dia mebo na chese ni madwoa nya nyae no san ko fa wo ankasa wakora jira so ba me madwoa mama cho boa na woni ni nyae na akọfa adwonfo mba cho boa na boa ya karo kre madwoa mama cho boa ni ke ya ko fa sa boy mo ni ma na wo se me kilo ni ma I want to be to back to the car e back to aka ho ni ba no yes o ba no ni ba ya ni ba ye je ba ni ma adwa no madwoa ni asemi ti ya no la ka ti me pray say madwoa no dia ni a na la so bi bo ni ma me ka no ni ya wo ni e ba abale ni ya ona ka mi na ni o ka madwoa ni ma me na kura no ko fike de tele ona ka ni ma no ya ti ma jani wo dia ni ya no no to no ya ko kan je ya kan shi ìdíje na kanṣu. wọ́n mú ìdíje ní wọ́n kanṣu. na kanṣu ní ìlẹ̀kùnlẹ̀kùn ìdíyà. ọ̀sán náà máa ní wọ́n kọ́ ọ́nà máa ń jarí kẹta ìtẹ̀lẹ̀tẹ̀lẹ̀ mi. bẹ́ẹ̀ba jìnnà sọ́mà mẹ́ madwoa nanu ok abọ́ntiẹ̀ náà wọ́n ní nìyẹn lọ́ọ́ yẹ wáyé. ọyẹ o. kan ẹ̀hóró sọ náà bá a sẹ́yìn náà ẹ̀hóró sọ. nígbà tí ọ̀kan sọ báyìí ni wọ́n. Yediaba ayiko beef seasoning powder ayiko jollof seasoning powder ayiko steel seasoning powder mesra won nu aduane fa bi nu aduane no ebeye de aduane supermarket munye na frɛ 0244 160750 and a Bible center and no peto kase aduro and Bible center na wo yebema de be massage so no mpeni nkasemu wo no fo mesra wada opade esisi wo kama ko Bible center kuma se Akoma FM hospital in chen wo fracha 4 02725000012 02725000012 na Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Mesha Daniel Tone Ba Mesha Daniel Natural Ba Capsules Daniel Ba Ointment ne Daniel Prosta o yadura e wase obi ansaka bie mema etumi fa ne nyina e ma de Daniel Prosta o ne Daniel Natural Ba Capsules no wontumi enfa bi Mr. Ba Fred Mensa Ba Samenko apidang Adom Chemical Santa say Fred 0244364651 0244364651 Nema onsanka bi NS Seba Industry NS Ointment kokosra tuntum sira pimple Akoma FM enkabone wo motrom wo tiri na epa wo chinwi mfu yie
Mr. Wada Ernest ointment be man oba akoko tuntu obi atumi de sra awake natural capsules ye me man medro de oba ebi a wokoficha woti ya woni atenka wonum ato enam nsan ya de bi prostrate be ma watenka na atekọ be ma sese wa ho de so ate awake natural capsules ebenya ne de ewo nipadua no emo enkran hyane so ema me se wokọ enkronkan shi dragling kinso keba repair venture tinata de ba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice ubenya be kofodua for monko gapson delight drug right and be no pharmacy enkoko owusko beef pharmacy Akoma FM tribe of Judah Daniel ba Mr. ba Colina Keba have made Chris K ubenya bi ho friendness it was 0245079915 0245079915 also de nyame enshira papa na nyame enshira na kafefe talala shane so low sperm count bema why mre won pem de boss 1 minute 2 minute na bema pe mese wo ba enka wo ho akoso akuma enum na ehwo nweda atenka feelings oni bi Daniel ba Mr. Colinak smadebo wusko bi ubenya bi Fre Harriet it was 0207183819 0207183819 Akoma FM me nua ba fefe kuna du mamu ha Maa Akos mejo so pa nyame adom happy birthday so nyame nhyira o oma nkwatenten na owansa o secret prayers nyina amen Pure natural your birthday wishes no nyame nhyira doctor nyame nhyira papa okay yo ewie me atiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba pure natural ebreso na sede ye ne wuhia na ye di nkomo ye wada bia no ene nso ebre no asom na ye bedi nkomo e de afa 3p garlic mixture ehom na 3p garlic mixture ye base na se ye ka ho asem na ye hwe adansidi amanfo edia ene ye course no doctor say e base ya ne je se na sokora ye bu so we honma o yare pa enso wonya du papa ennom eno ntire nyankopon de nim de adom pure natural ayedi 3p garlic mixture e de abedwa so edre wunya bi na sawonomu a obi a wonsa ene wo naita ye titiriti obi a waye kese ebetwe no waye kama wofu aye kese a ebema na ye tese ebekofo no wofu na ye flat no wato so eye oba wubu nsa na ye haw ede amawo obeka ya na wotwetwa munom yedi nkomo edifa ema afichi kro ho ema ene doctor chese ema efre no eka afichi kro mu haw ede kire no enya asem ketewa na mema ni bi nsusu sai ena doctor na oba ye no chese mokafa ema de nko aho ema afichi kro mema ye mu yensa ane eye no kre yedi etwa ha enu ntibre bia ne ye ba pure natural ayedi 3p garlic mixture abedwa so no ye biebie ne mani so kirewo no hu se we ya emwa me enti na bi su se as last week ne ye kan manko ade enti omo pe mema so de sa enti ene no se omo su de a ene ye hwe emema prostate unse ema bu omonsa emema mu omonsa emema wo prostate emeni prostate enti ene ye kan ma mema no kwa enti ene mema no musum die nie aha na 3p garlic mixture no wo ye bema e wo se de bie bi se wo mpetifi na wonom esanse wonom a emwa hoden sonko esan enubnane ha many fruits ne niema ye die wo adonu ntino emwa hoden ma wotimi kɔ wonwuma so ema mogye die frusane ye woni paduanum enti ne emema no de ye ka kire wo amwada wo ho so no ahwe ho so ye no eye mu prostate no bema wo prostate no se nyankopɔn ɔde woto na yam na wo ba asase so a eye normal ena prostate no so ba bia ehye no unse ye hwe ye dwunso twa no a ye hwe firi soro eba fom se ya ye wo kidney no ene na echinsa wo ne ma so ne so eyi dwunso firi mu na ebefa drobe mienu no a esa kidney na se akoma ye fere se ureters it is how drobe ne ba na aba begu
mfa se etoa bi mu te sei ene ye bladder enti bladder no se ete wadwunso ne ye enti wona echim kakra na esogum ti se woten kasa dwunso de wa ese bladder no epese ebipie ko dwunso no kwa se tamusa e wo se besene na befa duro be mienu bi eno so sa bladder na se aye frene se urethra na eno so afam na abefa be manum ana wo be enum na abesen ko na eno na se wo hwe ye bladder no a na wo hwe emema mo be ma no a prostate na ye kan wasem no eda bladder no ene be ma no ne be ma ni mfinfin ena sa urethra no a Johnson nemu no enam prostate no mo enti yenhwe se wonya infection na infection no be ma ba bia wo Johnson fei ahoma no eda be ma mu a Johnson na efam no enam prostate no tika hu se ubenya haw ewo ho enti de yema mema ate ase ne se o prostate de ewo se wo bo ho ban papa enunti enunti na eni kwase o ma 3p garlic mixture epa wo ho enti be ma de wo be ye nie ewo se ye kire wo nie ma be mu ho se o prostate wonya haw eno se mdi kan se ye wo ba asase so a o prostate no e bi ete se na every 40 years ekono na ahase na eye kese na eno no besi ne scientifically ye nu de ntie basa nyame no ana aye ne sa etu nipa no ena wo so obo ho ban eno nti no e wo se wutimi hwe wadidie mu ene wanamotu mu yie se ne ebeya se eye kese mpo a na wo adro papa bi te se 3p garlic mixture na se wo no mu a enko fa ha mrew ebe ye normal sani asana nyame aye no but do to be eye ne kese a wo ho but se won hwe ye amo ho ban a afebedu baabi no na eye kese aboroso a chese de yare ebrewo yes so se drobe no a ewo bladder no ase no a ebe fa oban manum twe enya adwuma biem tijisi de rubber tum na kwa kosi o blood anum na se no aka se atwe Johnson no eba enti be ma de o prostate no so ka hu se wo se ye won kwamo a ewo be ma ho a ema oba nyinsen eye moa sankontima onu nko antumi mefa be ma no mpie enti prostate no so e produce fluid bi ensuo bi a eno na se nkonkonti ba no omu ba ebetom se wo se befa be ma no a se ensuo no a prostate ni produce no na no a pagya no na befa be ma no enti se o prostate ha wo ho a awo kura no ebe ya asem enti minu be ma o prostate de e wo se wo bo ho ban pa tu nya 3p garlic mixture you be to me the doctor number na to yes e bia na obi person ne cheche your number ni 0248 92 Akoma 88 24 0248 92 88 24 Francis ani ni nkomo sie na prostate no ebetumi ayakese abra wu nyini aging enu so betumi prostate no ayakese ena infections na me kan aye no yes gonorrhea nes enu so betumi prostate no ayakese ena afobu onso a ewa abusuam eye family wo ye dan a enti wo so obo ho ban me kire wade ma mu ho se prostate ne how ya aba ho e wa na wodwunso Akoma FM Johnson tentem sa na obema ne mu hyehyew afobu so wo ho no mu a Johnson na wo Johnson abema mu hyehyew no obedwunso awie no afo box am bo se ase moja bi tu bo se ase moja nkitinkiti bi was enu a emma bebre batutu se wadwunso awie no na emoja bi edi ekire nkitinkiti o prostate no e bon ka ye se e haw e ya aba ho afo bo se Johnson na wo Johnson tentem no wadwunso awie no ka wodwunso wie a e wo se etwa enso bon se na ebi se soso egu o pant num tum se ase wanwunso anwie ase wawie na wie ne de rubber esa se 3p garlic mixture enu na beboa wo afo bon se wo no ba ehiem wo mpamu a obema na sori enu a ode be ko oba ne ho no ne mu ye oya enti adwuma no kra be de waye na afia kwaya asem edi amount
afe wo nsuo no aba na agu oba na ho no so oba no de tissue epepa obo nse moja kakra ewom obeka se bi ofiri oba na ho onye virgin eye wo ho enti prostate de e wo se obo ho ban wo ye be ma nom 3p garlic mixture netadi entos any watermelon obetumi ayare na ba ne ka ho ebeboa sanse ye wa ho de nie bi wo mu a entos ebeboa o na be ma so no wudi watermelon ayare na ba no so aka ho no eno so ebeboa o na adie ba ko so ebeboa ama be ma o prostate nda bia anya ahoden ene se obema ukunu oba no be ma ukunu ne wada ebra wo pe ene ese na watchni mu no Monday to Friday da bia so be ya manenye nti ne say your birthday say na che say na na kura no pass ye mo adwuma no ya manu adwuma no na emwa wo mo nti ema na do mo ho ka me mo kunu no yen kan chom omo ha mema no nti so be ne tuada na da kwade wada jana manenye na emwa no wokọ nkran ya kọ Kings Walk Heba ubenya biato mensa e wotakrade ena se wode wani kire kumase ya nso a ubenya bi wadani Heba Kolinak Heba Misty Heba Apidank Heba ena Angelos enkran so benya bi wo kanshi Kofsam ena Kasoa Tribe of Judah ena Carnation so kwa obenya bi ena Tema Community 5 wode okwa wose wo pe 3p garlic mixture ye be yi bi e amount na bo prostate wo ban na bema o prostate no awo e wo ho infection wo ho wo kwado bona so ho ekum enti wan hwe yi a e de ha be bro the more infection e do so ne e de rubber to be mem e ho adwendwen kra no etimi kun na rubber no e da ho no mo a obede de obema na ye adwuma untimi enti pe 3p garlic mixture nenonom na emwa fre doctor wo how bi wo hu sunsan so we bia ka che ne se doctor se ni se na mahu no enti menye dem Francis sia ne mo nkomo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Akoma FM ya how bia no kache doctor yebedi nkomo nyame ensha papa menua ba kunadu nyame ensha quick credit investment na ka sache won na wiei wose de wohia na Ghana card fabra ne ma bosi akoye adwuma na fa bi tietie won pay wo mo frɛ 0596 920833 0596920833 sa pepe na ape electrical appliances ni na no wode wani eche TCL electronics a wobenya be na upe washing machines televisions papa air conditioners ni na no wobenya be frɛ 0546258047 0546258047 ohwe ba pa Akoma FM sisi bema obemesha bema mu ayemre bema wadwuma bono ekofom woba wini atenka koko pressure stroke ulcer ene ha wo enkono medro bia se ohwe ba pada Dr. Eje Nyame ensha papa wa mafia yede wa mahoden abani padua mo wohwe ba pada mansanka wo de kwalena keba mrom Ashton Mr. Eba Fredman Samenko tabia ba shop Addition market heba ne pharmacy shop biemu enye na Divine Hope Herbal Center ye de wotwe ba pada ba no ye wo makro busuakuru wa gyanhye fre doctor e wo 0551228281 0551228281 eja Akoma FM Dromu Samson ye otwe ba pada ye be kwa ma ne so 0322498035 0322498036 and 0322498037 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie no ho eno nti wo pe wallpaper papa enko ba bia wo kwa adum a Commerces Anoche Plaza Prudential Plaza ho ne ben fra Alaska was 0554114878 0554114878 hello we didn't baby afefre okay yes me offer Akoma FM Nipacho Benmano Nipacho Momo na basopa wa ya die if you say so no ba na mo otuye na akofa mpna bebe Benmano che e ho kasa so na akofa empna na ba na Akoma wati ejina sadia no omi mpukura nko wo hunda enti ni de no ma hono be ma wa ya de be mo no mo fre be ma no se
akwadaa no deɛ ɛyɛ mmogya nti yɛrɛ sɛ yɛ adɔ bɛba a wɔn mu Akoma FM na akwadaa no yɛnhwɛ ɛkwan a ɛbɛfa so a akwadaa no ɛbɛnya ahotɔ na ɔbaa no deɛ wɔn mu bi nfɛ ɔbaa no so koraa na meka no wayɛ ade paa sɛ ɔno no mpokura bɛnyi bɛrima no mpokura nya kasakasa wɔ ayi ho na ɛmu wɔmmra na akwadaa no ɛnhwɛ no kwampa a ɛbɛfa so akwadaa no ɛbɛtɔ no mepakyɛ yɛn nso ɛda ase ɔde ne baabi afɛfiri yɛ nuabaa no wɔyɛ akora bɔne papapapapapa ɛna na wɔso so yɛ no gyɛ na sɛ bi sɛ de ɔbaa wɔnɛ bɛrima koraa ɛsɛ nnɛ ɛkyena ɔma sika a ɛyɛ sɛ wosa kɔbɔ agyama de gu akora no so yɛ no wɔyɛ akora bɔne paa afei na wɔhwete wo a wontimi ɛna mama yɛda mo ase paa na mmom bɛrima no ne yɛserɛ no wɔma na yɛ akora no ma yɛ na ɛba deɛ bɔne biara ne ho nti ɔma no ne nkɔ akora no ɔno ɔnya ɔbaa ne life ma no ɛhyɛ paapa se kɔne na hyɛ ne nso ma meɛ na awie sɛ top choco yɛne yɛde top choco chocolate spread no aba ɛno wode fa paa no ni mu a ɛda yie papaapa na top choco 3-in-1 no milk wɔ mu sugar wɔ mu deɛ wohia ne nsuohyeɛ Akoma FM ɛnyɛ na frɛ 0243 033 033 0243 033 033 hello wode ne baabi afɛfrɛ Mini aba akosi apapa bi. Ye ba ma papa bi. Mini aba apapa teni ma so ma santima pon ko fiase no tanko. Mini aba ye sire Nyankopon ahode e de ma papa sire Nyankopon na won to kwanem. Mini aba Nyankopon won to kwanem papa na be do ma wa hode. Ye be tra kasa fidie yechi ye ma ye futu a e se ne fata e sire Nyankopon se o to ni sira busu no enu so pa. Mini aba maybe me wo fa Akoma FM the people na say bi say it was for our dia okoko travel ma so o nya mo ye papa bi am ete wo now akula 17 years we been see you do with the flat now we say the car was a mini jaya car and family fiasi one ka say me nko asile di be ko so nyina na saje yi so na de saje ba now the one ka say me o we need that car family confiance se kwa se bi e se bo ja wa ekeka so na me wu ni se bia o ma me no bro ma me ne so o ma me ntimi control no fi se se bi wa ni mo awo it was for ma me ne 17 years it se be ma no obi a ka se be ma no ye 10 years na nu ma asem a be ma no womra na de wu bia no won kana ko na 17 years se me se be ma ni nyansa ma nyem me de abane koma obi fofra akoda no wanyiri no baaye etini ni abade me say se be ma no ego odwomla me ma mo ni aba me sikonya na be bia no kweda no ye mfa to me da se ni aba papa bi ya me sha fa kwata papa bi his feet me so wo pese wesi dan wo po bi abebo dan ne so ma afi na wo besie wo your plans wo po bi abebo so de ama wo eye his feet san so na wo dan no eso ensuo to ade Akoma FM tokro his feet for ebo dan so a plan nya fa kra dan no efe wo bi etwam ano wo hwe ma his feet e ma bo dan ne so ma oduom kumase wo no wo 0249 791065 0249 791065 his feet and ubedi nkomo we di ni ba bi afefre because Omako Bemen because ni abema ko ni buku ni atu sumatere mama wa ma happy birthday nya me shira o pa happy birthday si akupuru sha no won kura na wo be mu mo non tiasie na ni mo na sem ka ka mo ka je ni abema no Akoma FM ni ado o che no se oba ni se so oba na akofo da ma guti akwaro re no na ni ba wi ase so bana ye bi kura enfo gosa kwa anu ndonya yanu na o yanu se onya hono se ti se da me yefia no onya bi yefia para chetia amlo me de pa sa akwani ya de se na utu wana mo ni na ya kura no enfo o ba ni mi se ke o hero enfo nsano ya se lo bra no ye de su we de ke se o to ta ya piano amlo me ya kura no that's papa Akoma FM limited wo pedense ho ne mane titiro blocks inches bia Osbel ho na obenya no na opel second hand car so ejina ne nan so Osbel garage and motors ho na obenya no opel electrical appliance papa
electronic shop and also ewe dumsu ase when na benya bi enti wo pedense ho niema wo pe second hand car easy anase wo pe electrical appliances amesre wada Osborne Limited wonum woni nyina bi waye ni nyina wie frɛ 0240 4032470 4032470 Kefosu Osebra no fan to kwan Emma connection man bi anyu sika ni na mase ye nan ka no emma Akoma FM Makefosu emfa unto kwan kuma se emna high tension eho ene wo frɛ 0278902965 0278902965 channel so emma me say spaghetti de na eno a ene oba spaghetti oba talia eye delicious samsho palatable nutritious empeni koda pe obi ani je ho ma pomden enu nti brane en chile with Obatalia Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedu nyame sha doctor was a diagnosis before treatment and uba ya diagnose ansa na treat why emre won pem awa for mo peba awo liver problem kidney problem or pressure no kwasoro diabetes ulcer sciatica prostate Akoma FM we ya Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedu no ankasa behel na ho beto yenro no organic in chemical bia wom Kumasi Abrepo Pentecost Junction kwana kwahwehwe Dr. Stephen Asiedu no mo for 0208 478686 0208 478686 me sorry no share so emma me say phone insurgement no ayona pharmacy na so sene wono ena de impressor capsules no oil laba wujonku osisi watiato no mpemu abu nkasa na frichi winya so be no impressor capsules na de oil no etwetwe fa kwa ye na eye adwuma se nkonya friend ayona pharmacy na impressor capsules no oil ni bitu was Akoma FM 23224 0243 123 for her any idea Akoma mu nsam nchimadi no esime sorry so ama ebusu apene samia champon e de Akoma Sports atro so nyame ya adomo kira ebehia Akoma dansiona yetumi diasena all day. This Akoma dansiona yetumi diasena all day. Edan kakra mi sina companies mi no bia